Le uso po le atali ia Elijah. Mai le au faipese a le alofa tūnoa Ministry America Samoa. I la nei vanga le fiafi na ua se fulu ma le 2 minuta u te daily tu la e wha le tautua wha au. A le Blue Wave TV ma le porokalame o le tauta iae ma le manuia whaivoro tātou wa tūnuu. I le alofa ta itama o le alofa tau muli o le tātou ma te sili le langi. Wa mafuai ona tātou toi lau lua fisila sila whai. Moni a upo le pese e peifona o tau wha ma talatala i lea sona nafi. E ui lava i lo pala pala. Ai ua e wha matangofi e ina. Mana ia. Toi tō manatua iari tangata ia. I lana sa valinga. Awa ele ia sesi atoto. Amu ia oe pe a wha pea te atoto. Amu ia foi oe pe a whapea o iaia se tangata e au noa ma se sala. E au noa foi ma se inga po o se mea e lape ai. Whaamu ia la uia lono winga o lo iaini a ngelu o lo tātou whio ai whatasile nei so i fuanga. Ai tātou te leo i loa masi la fia. Ai ole autua ia o mana tunatunga o le fatu pese. Whamai o tātou o le palapala ua wha matangofi e ina i lona wha tusa aole mea langa e lengo fia o upu ale kenese. Wha mai, na fausia e le atua le tangata i lona wha tusa. Longo winga a wha yakur kaka ia o e ke au leanga. A wha yatur tangata ia o e te wha le tonu. Ia lono winga ua e fesiringia le wha tusa o le tua. Ese mai lo ngofo o e wha au leanga oe. Mana tua mai. O le porokalamea ia ma le fofuanga le tua ina ia whaia le tangata i lona wha tusa ia ma aanga tau sa fia e atangia mai ia lona mamalu. Mai. E akangia mai le mamalu ia oe. Ai ona o tātou le tele o teimi tātou te mana o ia ve esele mamalu e mana o mia o le mamalu wha alea tua ai tātou te fia mamalu a ka kou o isi so le sao wha ilunga o ngā wha alanginga. Ia, whatua ia, o isi tangata e sao wha ilunga o lantou wha alanginga. O isi e makua sao wha e amo iua o lantou wha alupenga. O isi e matua i tau soa i le ua o la tau sao au manga ma sao au waluma mai ngoa tau pou. Iwe. E musu e avature mamalu o le atua na nofo wha mamalu ina le neipa ala pala. O na manava le iai o le manava ola. Ina ua mai ana fausia a tamu mai le pala pala. Iwe. O le isi ta ua o le ala lea o le o le whaatusa o le pala pala. We often kako ke whaakusa le water is what? Water is life. Esa. Ile o langa whaasai ngisi le ngā. Le la kakala vo ia, le la kakala I ko mai o le upo o le. Ile taritonunga whaasai ngisi. Water is life. So engale na I o le olanga wha le natura, sai enkisi. Ai e iai la le taritonunga o le whaakerisi ano, ai me se fo I o le whaatusa lea o le ola o le parapala. Yes. O le whaakusa lea o le ola langa lai ka ur kuspa ia. E le I whaonga mai e le atua se la au. E le I whaonga mai la e le atua le vai. E fausi ai oe mau. Ai whamai ngā ia whao ngā inga le ele po le palapala, ia po le whanua. A le ki ioa a whaingoa lo toto. Kurou, o le palapala. O kau wailo ma whau. So le asisinga le koko kurou, o le upule nai whao ngā. Ta lofa walu palapala. Kulo. Because it's life. Blood. That's your life. Aor ka unga whasa moa nga. Leanga nu. So le makua lepa le ele. Mai.
a wha matala nei, pe a sisina le toto tu lou lava, ma tu wā lepa le palapala, ma ku wā lepa le ele ele. Mai whaila, ai wha akusainga o ngā oleola. Wha akusai, whau ele tua le tangata le palapala. A o ngai ke whea rua i ma avere mera ngāri. O le kau ke whea i ma kākou. See, the earth, kako aruia le earth, po o le soil, or the land, product of the land, o le earth, soil. O ngai ke whea rua i ma oe, you are still a living soil. Oh, this is too deep. This is too deep. Ai ka hua le ua vala. You and me are living soil. Why? Instead, o e whea rua i ma le soil lily, but because God breathed life into that, and it became human. So we no longer carry the soil, instead we carry blood. True story. We are no longer carrying that soil. Leanga o ngā rue ngā rea kua foa. Ngā o lako fausia ere kangaka. So no longer la mea ngā tulou. A e kango e pe mangua, pe ua ngofoa oe, accidentally wala vea lo lima. Ele koe kafe, ele koe ko uru maisi soil. Ai ua ko uru mai ai le pala le toto. Meaning, nga whaaola ka kou le maa nga vaola mai le ele ma le palapala, you are carrying it yourself through the blood. Le lala ngai ala inga whai upo le kungu. A ke kele ngai se masao le toto, tulo. Wha mai se wa kele le palapala halu, sa ili se for kama langa wa kele le palapala halu, ka lo whai wa lepa le ele. Maa, a o le toto lai refer i ai. Na ua mai ale tau o le whare masanga ma ana. Ina ua saili le tua oi. Kasi ngā kaua kele wha mawinga i history. Tala tu ua Samoa. Kau wai le whale kua masanga, le maria koa marikuia anga. Kau wale la vava. Kau wai kama kokoa i o whaka ma maulolo. Ma le au makangi marifale tua masanga. Wa kau le kaua lea. Wa le la vava le malo losi fai o le malo losi o au kaua anga. A o le haru waku fu alfare kua masanga. Nga o nga umma wa ola le kaua lea. Ele ilua ele sesi ka malo. Fa mawinga i kala kukusa. A ua vai. Hosi lo ma le lako whiangainga. E umma inga le kaua. Samoa. Wa le iloa le ele wa lilo fia umma le ele le toto. Si singa solo le toto tulou palapala. Kafe solo le palapala le toto. Kanga kaua mangungu a maliliu. Whaapinge whaamau loa ina ua whaingoa ina le ele lea. Osi marifea ngai ngarikuia anga marikuia kua. O le so, o le a whaingoa le ele le ngei o palapala loa. Lai eile ngu o palapala loa. Ai whato a suia nei. Ina ua tau nuu mai ai le tūlinga po le tūlinga sia. A le ulu ngā liingo mai savai. O mai maua le la kūlinga i le kua oio whare kua masanga i ele le ka ua palapala loa. Whaai ngoa ai loa o tufu malele. Suia i loa le ngoa le nuu ia tufu lele. O tau e malanga mai le fioanga o tufu lele. Tulou ni o tau langinga ma ni o tau tupu. Ngai kou ke si la fia lele ia le tala le uti tala noa tuai. O tau tonu a malo tau fio anga nga whaapinge a o le ingoa mua palapala loa. E le whaingoanga o ngi palapala fu i e soio langa fu i o kako ele ai e palapala. Ele yangi ele kau kere ia ele pe o mangua. Sai ai ngu o mangua sai lungor sami e i malai fongo o mangua sai lungor sami. A o kako i upolu mo sa vai sea maua ngā mea. Ai ia ele ai o le ingoa na mafua o na whaingoa ia palapala loa. Wa sisinga e koe o la ele kaua. Wa lepa le palapala ma le ele ma le toto.
O lo ke kango e kau wha makalakala aku makakala aloa ia. Ina ia e sila fia ma o wiloa. He, kau ke feo ai o kākou o parapara. Iyo. Leiti o a pe o no whaia. Tuta ua i o le nā whai kau le kaua le kalanga ia ngā mangu. Ngā o ngā ngā wha malolo kofu wha fiku le vai o yoritana. Ngā ai whai aku po le ale me mga o pe haru masu si ngā vai o le vai o yoritana ele ere mga o e whamerika malo. Ko u aulo o a lio ma ka ua me ngā o sauma. Ai paua le meu te fialu ma o se pala o lo tau ele. Le ngai roar ka malo ngā mang. That's where life ole ola le mea. Ya, malo le de fiafi. Ya, i le whaasonga o ma le atu folasa. O le malo si le leifo i le namo tatou. Iyo. O lo tatou tau a veina le ola. Lo no winga o mea tatou te whaia. E te tau o nā tangia ai le ola. O le ala fo i lea i le neiporo kalameu te le tonu. E mawhai e le ngutu e whaasala ai. Ona e to e whaamanui ai. Ia. E le mawhai o ngā sau mai le nguku lea e ke whaasala ai. Se mea e ke koe whaamangui ai fo. Anga i le kakau. E te taua a whaia o le fofonga ia e aru whaamangui o le whaamangui ai. Le anga i le ai tua me maari o mea ia. Langa o leia fionga le tua. A whai e ke whaasala i le kangaka, a e le kongu lau whaasala. O ngā whamaila ia o fionga le tua, e koe fo i mai le mea le ngai a oi. Ia, e koe fo i a oi. Te lobo o mana tua i lo loto le nei, walolo ma fau le tūlanga fo i le na whai ele sau noa ngā stasio whaafea ngai ngā. Langa o mea na tutupu, te leo whai atu, a lau te maia examples. Mana tua ina ua sau noa stasio whaafea ngai ngā i le whai ngā loto le HRPP. Le na sau noa i whawhia ngai ngā le Peace Chapel, Samoa. Mai e whai mai. O lona tali tonunga. Ia langor ka malor whai whiau. Ka mai for kuspa ia. Ai wha mai o lona tali tonunga. So o se vaenga wha upu whai. E iaile suafo Yesu po le atua. E malaia. Mangkua mai o langa mangingo langa sau ngoanga o long karikungunga. Pays yang ilon o yor fei au manga malona sila fiel kuspa ia. E malaya manga kuala. From that very moment, what declare mai le fofonga o si fei au. Le fa malaya o le paki ko ke kau aveinga le ngo le tua. Ya o yangi ka mai ki fako afanga ngau nga fiele mangingo o le paki dia. Walanga fo ele o kau avea ele HRPP le ngore o le tua so fo le tua la towingo ele o tau avea fo ele Samoa Uniting Party ele o avea fo ele Samoa Labour Party ele o avea fo ele tu mua mapule e kasi ale vaenga fa u faila lo ke kau aveinga fa tua ile atua Samoa o tasi so watato si la fia mai loa o le fast lang fa ka kau yai. And I'm not bringing this whapea inga ia amaiele le whelau toa. No. It's a fact, it's a truth. Leu ki karangoa kua i ranga leo kako whaasoa i whaaleanganga le amakanga. O le winga la lau tala, the moment nga declare ai e si whaife au lea, le upu lea, e malaia, le pāki, e whaingoa lo lako ngoa pe whaonga ai le ngoa le tua. Was the same time he declared curse upon fast. O ngā whai maila i o la fionga le atua, a whai e makala lau whaasala, ai le tonu, e koe foi. E koe foi mai a oi. O le ala lea nā laina manuia lo uloto i le tali na tali ai le taitai, o le whaatua tua i le atua sa mo utasi le taimi lea le sunga lau le mali atua, tulou le fionga i le pāle mia. Ai sisila foi la, e le ikali a inga lava, ele la aulia mali toa ma nei o lana saunoanga o te wha malulu atu le sunga le whawhia ngainga lea ai wha mole to e wha fo i atu vai ko e wha fo i aku au saunoanga to e wha fo i atu e le taliaina o au nei o le taitai fono
le vaenga whaupwhai, ma le vaenga whaupwhai le whaatuatua i le tua sa mutas, koe whaafo i aku lau au saungoanga. Meaning, koe whaafo i aku lau curse. Langa o fionga ia le atua. O le whaalau ke lenga la o le vaenga lea i lau tua lalo i le tatou porkalame. A whai o e whealua i masi whaasala sesi a ele whekaupi. Ele sao. O fionga le atua e koe fo i lana mea ngai kanga kanga whaia. Lala fo i le pike fo i ka kou ia kam whai fie whai le mele o le whaasala ma le whekuu. Yes. Pike fu ka kou le fie whai le mea lea o lo fie whekuu e ke fie i ka loa even fo i tu lou o kou ia ua wha mamanuinga wha whai whe au. Please. Kua lalo asiata. Au e ke apiusinga o nga o lo ko ka mai. Aua fo e te abusinga o nga o lo tūlanga whaporokiki pe ua e whaiku au. E ia lau vaenga whaileanga le se kaunga kuuse o nga kukungu. O le tangata e tū whaaleongo lua e māsalo salo wha mai la poskolo paulo ia Filipi. Wha mai e awange i e whaafilongo wheleilo ngai. O le winga o le Nadal awane i e whaale mautonu longo winga ka kaunga e maukingoa. So o le winga lao le mele, ma na ia o le tali na tali e sunga lao le mali e toa. Wha mole wha mari aku. Ele i kari a inga, ele i pia fo inga wha kau makakau. Ai wha mole toe wha fo i atu. Ma kou ke ele kari a inga, ia sau ngoanga wha pia. O a fo i au wha sala mangaku langa, le hei koe wha fo i akua. Ma ilai le o nga tasi o le futia ma le umele. O le momenta nga koe wha fo i e la auli le melea. Ma wha malu si au ngā le atua. Mai le atale ua tūlai mai. Wa tau sila i le atale ua tūlai mai Samoa. Le anga o le atua, he is a righteous and just. He is a just and righteous God. And remember, his mercy cannot rob justice. O le atua o le alotua o le alofa tūnoa. Ai le a mainga longa alofa kūngoa. E ngāo i ai le whai o le mesau. Ele ai. Le anga o mea ia sa whai le whea ngainga kuai. Ai le i maliu Yesu. Sa ngā o ngā awhiwhi. Sa ngā o ngā whaapulou. Sa ngā o ngā kawa o kako wanga sala. Ai sa le i whaamangalo i ngā kako wanga sala. Whea ngainga kuai. Yes. Le anga sa le i eise kaulanga nga whaia. A o kaulanga nga wha maangalo nga peye ufiufi ei ka kouanga sala. Ka pele mamoe. Ka pele oki. O a umae mea nga whaia o whengenga kuai. Sa nga o nga ufiufi o nga sala. Ai le i eimangi nga sala nga makua wha maangalo inga. Le anga e le i sau le. E pa ia o Israel. Ui. Pa ia ua kause e lau whaso. O mga ia ka ko fa so ngi mga ia makangor ka ko tu te ia mana tua mai la ele isau le alo pele ko kas o le fia ngai nga ko ia la ia sa nga o nga ufi so le fa ka wala ngai kai le ala fo ile o te le loa ina inisi o fa fia ngai nga o le tua lalo pray for revelations. Don't get mixed up with your emotions. Nangor kai miringi. La atele ai ina whaingata o nei loa. Po whea tonu le whaiwhi au e sau ma le revelations. Po le visions. Ia ma le whaiwhi au e sau ngā o le whaafawha o emotions. O le video lea. O se mea le tupu nei ata o te lopo se mea mo i le video le nei te ua po se ata ke vai kule se uma na siaki fa le leilo le video le video se mea le tangata o fai po iponga a kama e fai e fai fiau. Now I'm not sure po se mea la he it's a comedian thing ai ata wele te tauna ta alo ni me fa pea o te leilo la se uma to se atilinga se mea se ko se ki le misa po se mea moni a luka vea ko sa moa o le olo mu mailisia di ai suru e fai kanga mailisia di ai fai mai fai fai so I don't know if it was an act o se mea o lai act e mo mori mai se sa vali po le halava I don't know pa o te leva vea vatua
se umanga run through pese pole al tulang ai pose mea mo i foi ai o le tatou faamalosi ga o ke kaumafai ai afia fitaitasi ai singa faamalosi e singa faamalosi au mo tatou ia ai le i faia le tatou wa porokalame ao ngā lelei ale ai ke worry fu o ia fa foi mai ia u ia ha u fa sua ai o ne iti ngā ia te oi o nge e ki ngā ai e oi or kalanga Josefa nga fai o ngauso talana Josefa na fai o ngauso inga wo fa kau kongi le lua fa kau waku mau o koe ka mai o e kupiku al watu la ia fa fa pui pui ai nei una fa e ina fai ma pale mia ma kai ka i o e kupiku fe lo uso Josefa o ngai koe fa sanga mai ka malanga la wo urpa le pule wo pe o mele fe fa kanga fe isi fa kanga fe fa mai isa wo wela audi le power ale ali ai fa mele dala Josefa aua ko ke popole aua fo inga iki nga ya ke o ko ringi mea male mea nga o ko faia ai na fa atanga ele atua ya ore fa so fa le nga mo le tanga por kala bel te te ai aua ke popole ai nga fa atanga ele atua awa anga le ole awa di ia fa kau Josefa maunga i lalo le lua ma avaku ai o fa ponka ma me umanga kupu ai fa tangata polonga anga le happen ele o ma toe la vea i ai la tau marola tau tama mai le onge a fa pe fo i lao le nei taimi o tatou iai o le paia inga le nei e te tau na la vea i ai tatou mai nisi o mea e awalangi e ki ngā mai a ki ngai le kua awe ko ki ngai ya ma o ma godfather no ki ngai le tua na fa atanga le tua si o ka ko kilo ai mea ma ka ukia se i o ko mori ma wingai mea ke kele o le atu le mai e le ngata manuia le atunu manuia o na tangata ai o le ai ni suinga te tele mo le saunga le mu o lo tatou tunu ka gon marolonga a foi mai fa fe lo ai sunga le e tau lunga proclame ni vanga fiafi Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a Leni masi ia Leni ia o mātua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Upolu ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o ke topa le tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Soifua manuia malalangi ma. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei il mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods.
Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua matangofie, ma le la lelei, au lelei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Yes, time yara wati joy luas furbiru tere jale ole itula e lima. Le time ya majo daylight saving already. Yes, summer is home, is coming. O matua tale la vama alili. Atalu fatu lau sungali e taua. Ya, ma lo le fulau ma lo le fatu toa. Fio mai enu mo ta por kalame. Fa pe ngai lau sungal fa mai ia fa pe foi ka iro ka por kalame. Ia le mai mo mai sa mo po felava mo mai ia. Fa felo ya ku salo umanga fa felo ka io ko ka por kalame ia ko fa felo ya ku le nga fa tai ne fa nge fia. O wharongo mai lau sau le ngai loko ngi. Sau, iyo. Ma whawhau le wale o mai ngi ua pe wa makanga request mai ka ia au loko. Ia. E ke ra koe whaiska ko e karesia. Ale hasau, a mai sau recommend, a mai sau whakuanga le lei. Wa aia se si e le top, foi le top 5 o kaka whakua i ola. E la vea i oi. E se mai I o mātua o whaiwhi au ro ko o lua. Ke roela vea I malanga o le ka ke maa fukar ke lo aso. Mora se whakuanga mua o ngami. Whaiwhi au, koi kiki. Whakua, se raupo senge. Mā ngaia le launga, mā ngaia le presentation, mā ngaia lau application. Ia. Alan ma fuanga le koi kiki whaiwhi au. Koi kiki, la ngai ke wa koe li keri mo le context o mea ngai karoi. Tabe uye ike uva fasiere ro. Ike uva ve kamo I. Yo bueno.
O ke fa ko kelo na lo kwa ia wa e mai umai ka mai. E fi umai fa uma. Fa ko le anointing o le mesidi nga. Okay ma fa. La singore lo ko la ma fa e fa pe wa. Wa o le sipo ke fa mai ke o ke pa ro ko fa le ngore ke le pesidi ya. La sing La ngore karesia. Se karesia ngore karesia la ma fa e fa nga ho. Ya, ti lo e umai le tapo kana mo si. Ai, ole mana ye kiloa, ole mana ye yo la ufa longo I au na letu. O so la ia mamanu wai ia mafo nga fa le nganga. E o ngatasi mafio nga le tua. Ia momoli atu le ni taimi. Ya wa fo fa malo si au. Awala nga pe no fa atu. Ole to atele o tatou rungo le prokalame. O kanga ka kedi sianga uma. E ui fo ila na ese ia kalesia. I it's got nothing to do with denominations. It have to do with your faith and uplifting. Encouragement. Kusa fa malo singa o lo fa tua. E kusa yo lo savalinga. Mai ke. Io. Me fa ko confessa o loko. E gero oi. O ke mo mia o ke sa o ke fa au kuinga. Nei, foi lo kusi. La eu so a fu ine me mo ka pire ka isi. La eu so a fu ine me Ya ai a o mai ai le tulanga le male e isi tamana fe so te mai ana nei. O le tamama tua ya Fred ya Pofeliti. Tu ina maila na numero le tu foi lunga fa mole misa. O loo mana o mia, ele tama. Mua o se fofo o fa malolonga o se elena o se fai fe au foi a fa pea o e fa fonga mai e ia o ele me alo falea. O le deliverance e ke mafainga e kili vainga ke mongi. O le cast out the demons o le fa malolonga o le alava le tuainga Ia po o e foi o se fofo po se taula sea I ngase foi e Samoa. Ia o mo mia lo vala au fa mole le numera lea o lua tasi. O valuono iva o fituono fa mole. O isi au fesili e kari uma mai ia el tamalea. Fa mole au te faitala mai ia maua. Na pauana o le informations o lo mo mia lava I le taimi le nei. A fa pe e ia te o ele mea lo falea. Ya pia o me alofanga ku uela e yo fa mangu ia Yesu yo so nga foi na peskolo Paulo e ia le tangata perfeka apostolo ia e foi me alofana e ta o le fa malolo mai fa makalanga o nganga ia mari kukuringa o ke mongi fa malolo tulang o oela le na e te vala au le numero le ko focus ngo mela fa mo misa o nei New Zealand. O ngai. Yo mo ele te Samoa o te meli mai o fa so tai mo o vili mai o fa ngai laukat. Ia maybe le lope a fa matala e te vili na fa matala le a nga isi tama. Ia ona yonalo it's not for him. Ona yonalo e to lua. Ia nga o fa penga ai ono mo mia va ve lave po fia lava te yai. Ia maybe e faina to feu tanga inga. Ia matulanga fa pena ai vai a e lore le o sau me lea ia fa mole o te fa ta alo ma o fu te so na o so ai fu ai faile me wai pe ona fa so atu ine me ane wa ela ko ka kuringi ke mongi ai ela ku eliu ke mongi ai wa o fa pe ai kala mali o me ngi o fa popo ai o ma sengi sa mo ma ye ko le na wa te lo anga fa pena ai ole tamai e ilon tali tonu fa Cristiano e ia si fo mai na sa tau pisa masiko inga isa la ko kai nga kaimi o e fa nga to ina su e mai le kuspa ia kama foi le pe yo la frika unga kama foi pele a foi pele ka mo me na ai pe fa nga le tuspa ia ma fa so ana nei le fiafi ya ole ala na le wa avatu wai fa mo o isira fa fe au yo ke va ku le asa mai lunga le ke le ke roi bo ko manga ku va ve ala i mara ka mo o fa la ka mo fe au la ka mo kas
fatu wa to tele o la to nei maybe o la to te milale nei e foi na ni so fe au e a fa pe e fa fonga mai ia so soani atu lo mo miale so soani ia maybe o se vai ngai te tau mo oe ia e te so soani atu langa mongi me yo ke mongi li e ka ko mo ngame ko mo ia a fe orang karang mai yesu kus pa ia ya mele ngai nang ko uru mai sa ili sito ko inga nang mele ngai ngai ili ko uru mai yo i se spang kuri mai lalo i ya te milale nei o tole au tuli te moni io ya eo e tutuli mo ike ia vaenga ia na wa vatulunga ya anyway so ai amali ya so maria le la ya mai fo ngai fe au fali ya sa nge fo la ele sa we fa ka kala nge fe io ya man tuala me nei au tatu yai wa ele mo ifa ata e tele me o tala mario me fa pe nei ai tu atu ore upu fai ngofi ele o ye sa kuri ke mongi me ia ale tu langa ye tanga ta tu la ve mai ai oi e man ko foi kus pa ia e kuri aku e kuri aku ai ru fo mai ia ai la ku fo mai la mai ai la ku mai malanga vaenga nge ke wa maolo la ku e fa pe e kuri kas ngai fa kan karila ia kai me ko yo mai yer ko kili ai a fai o laule me alofa yo gift mai le tua ia po lo foi o lau me alofa tulango fa kaula sea ma foi le fo fa samo ia o e tonu le ele mo mianga le tulanga ia e mai ni palo le nei aso tulanga o lau sau sila tui ta vilinga o matangi ma me o ro tupu o ani nei vai ngai sa e mai tawina li atau e ta amata fa so mai ai kere me o ba ku le o le fa nga solo ia e kai mi o fa nga fa msi nga fa nga e balu le fa ngai a makala sufa nga wa makai ia kai ko le aso ia se ka ora bela sur fiku o kere lengo ko mo fa kala fa pe kasi le o pull out po withdraw kere lo pull out pe sa o pe se a nga mo kala kasi o ile fam singo kasi ya man ko foi fa lo la vele fam singo sili le e fa lo le kasi le fa ko resis so kere lengo la le fa kala le ka sa o fa pe kasi le o se a ko fa isu ngai ai de au kiri sau ia e welcoming e le mo wala o ta ia ila le mata upule le ato what do you think ka fa so sa o mengi o fa kosinga ka ki ia mele utupu te mine ia ai ole ata fa so langa ole mata upule nei ole wa fai ma fa mai ele ai do you even remember ever since what marosi mengi o fa kosinga do you remember fainga paloka nga uma e sao mai ele ngi case recently ko kiki paloka uma yes palota uma e ua ingai mea pe fangu vai pe me ai vai pe kupi e kangi ya is o isi cases I remember le lua fisu kas taule ka ua a isi cases nga avele paloka luas furkala ku pen ave pa o el fai pule $20 now ole fesili la o ke fia vaku maybe a ver ka por kala me ngai ka amaka fa soa mole au iluma mole nga iluma le fa fonga mai fa nga malo pa what do you think ole ase fa nga le lei ole me lea ai e ka kau pe on fa au ngai me wa ol mele wo kupunge wa vele ka konga ngo mo me wa fa ko le pura fa ko singa ma ka ria foi foka kele ame a fiera ngo ka mi o fanga paloka me la le ole o fera nga inga o malanga pela road show fo wa mele ka ngire wo ko me ku le pa fa pe o fa ko singa me fa le road show a ka ko ku se siku ele yangi me fa sa mo fa pele fa ye me ia so ye ka ora ia o ka ka le fam singa onga fa mangingo po la konga me ka o fa ko singa a wonga lo ke fola la ngula le pa fe wo o fa sanga e ku malo mangu ma se paki e ni fa ko singa nga me wa
o le faile whaaloaro. O ke whia mamama la po la kongu lava le mea ka o whakosinga wa. E le mariku la fongo, e kai me e whaangaka e whakosinga. Aworo ran koe whai se mea. O mea la whai kongor kai minga, le la e kau kupu mai i e mea. Whamarurua tuasi toi tau whaasa o le numera. O le olua tasi, o valu ono, iwa o fitu ono tasi. Fitu ono tasi misa whamore whaupopo e kasi. O le kasi rea. Ia, le kasi ngai misi. Sorry langa o le e sao nei tangatai e meli mai sao la tō viri ina. Whamarurua tuai. So o ngō melanga, whaupopo e markasi whai unga. O le ono tasi, olua tasi, o valu ono, iwa o fitu ono tasi. Whamore mole. O le numera sao le nai te wala au iai. Now, toi foi mela ia lea whamarurua toi li ataua o na umani. Yeah. Ia ha umalo utari tonunga. Mongi ali ako. Kipi roia mea. Lai le wingaluta. Ave ese lea kula fonga. Ave ese. Lea nga e fio mea Yesu. E fi ngau ai mea. Yeah. Ke loia tia uaia. Ku uai loa se makua fuli kangaka e aru e ave ang kupe kangaka. Oe mo mele winga lutar. Open. Ia, kai mi ave kupe. Mana tua. E lua. Oi, e lua mea ka ua ia la wakua i. Mua. Se ima kua fe ingo wai ngai kangaka. Ia. Paua le orko kai mi makua kou o loa ulu uai. I mea lua. O ai ai ke leer kanga. Punga le fua. Ia. Oe kau mo mai la. E lea ia la i se o so vali. O foi lá langa i keilo ai le se kupe au ke o so fu le se paro ka ya oi ka ko haru ilo le e nana o foi atu o fiu tu langa o keukeunga o le akungu unge yo Samoa o le akungu unga feola mai le o langa lea o le pulowa nga ka ko feola mai le o langa le ai ma se sa o nga ka fa se le vai vai ka ko paro ka ngai ku ya ele ngi fa ko singa ai pe ka po ai ama ai se vanga nga wo or ko inga le ka ke vai lo langa mai kama fo inga le se fulu afe ko se fato a mata lo na tau langa me a o me ia ta tau la vai papalangi lu se fulu ka la vai ingu me uma we treat that as normal o me nga fa ia so se kai sanga ia so se kai mi lava se ivanga nga ua makua obvious ko inga se lengi fo ilele se fulu ko fa se la wafi then there's a problem there ole mela le that's me personally ele fa ya ile awai sa ono flo finangalo e mafaina suatu fainga malo le fast fa kulanga le wivi o anga fea nga ka ko muri ka ye ngai me e vange a le Samoa e ya le me eu mau fa ko single ele so to me personally se o ai ya ke le fa ko fi kamo pa war me ya ke le ukanga ke le ukanga wa ke fa ya enga ngasi wa foi la e fa so o ai lo o le tunu nei or mo kwa ka fa se le ring o fa ya e ke alua e kasi o le si kausanga kamo e kasi ar kamo engar kanga kalusi a ko arongo langa life saving ai le ku uma learn lo inga malanga de songa that's me personally well I ke awai pe o ka mo kwa finga kwai e finga kwai e sa fai o mix ngele le finga kwai ma modern technology le sa ngengol ka ko meio penga fai lang Facebook me penga mo inga suinga o ke le loinga la po fe anga e po le si no finga paro ka polea ai wa maka venga poko ka a foi lana a foi lo te fai atuai a fai walanga e pengo fai ke le o fai pule e moni mau mai sa mo e kala le fai a ka ngo fa pasengi iva se fulu pasengi o fai pule o le au fai forfolanga le onga e nga pau fa kai me ke lo inga ka ka nga kai me ke halu e ke fia ku se fulu pasengi o la fa a wa la le wa ke le fa ya ku a me wole anga uma a ole se ole iva se fulu pasengi o la le fai forfolanga le ko
Ia, ai nga o nga mangu maloa, e le ko e parapala o nga se vai. Ma pa uolanga ka avali. E ko e ui ai au wala ia nga ka wau suru mo muai. Yes. Le winga la na le na fai atula te tala. Ma le kelle o le whaaki ngā uru. Kai pefe a lea mea o le onga supasek. Onga supasek. Le se furu pasek. Se furu pasek. Ino. E vale a yo ka ko ma fau e kau whekuku ngā ingai maungu mela. Kasi ar kati. Remove. Ioi. Remove. Ko uksa o le aia ka kau whaakasi. Ka mo e whaakasi e sui. Ka mai ka ima sui e. Ai furi ka ingu me. Ia ngā. Se i kako whiingu kasi. Le ia kaua. Ke no la ukara le whakeke oi. E umaenga. Wo fiwa kau whasu whingisi o mai e kama mo. E fiu kai paki e su. E su ngi su i kama mo. O mo musu mo yo. Mana tua la. O le whaafai ngō fiela o mea lea. Pe a malua whainga whaavai a vaenga whaau kusa o la kou na le la rely rest ai le mea lea. Pe o ka kou, ingei. E ese lau le personal vote, ese lau party vote. Wa kaung whai mea ngai sa. Wa kaung whai mea ngā. Ese al paro kai paki, ese paro kai whai pule. Mana tua la, o na o lo leo supporters la ia. Wa fundraise mo la kou paki. O vai le manga ia. So kasi lo le jano e aluanga ia se lengi malangu. Ai male fa mo moenga a ko kula i mai ia fa palengi le kula ngole o a me ia nga karusanga ia kanga kalanga o le malo mo kanga ka wala nga lua me ia a fie o paki ma fai pule e ka fie nga ba ka o paki ai le fie la ko fai pule ko ngwa e va ka fie fai pule ai le fie paki so o me nga ka wa ki fai ka ko sa mo I menge wa elis ka ko o fie paro kal pakia ingo fai pule. Awa mela le la tupu. E ki nganga malo ya iles. Ai ole a kau mawhai ya le si e faku ma eli le lua. Au te le to e fia taea mea na tutupu. Le ia taua. Le anga iai si sui na tutupu ai mea whapeo kei loa. La ule ka ua reiku malo, la ule ka ua. Le anga e whaingo lai mai mua mai. Au ke le whakua se kala paloka lua fesukas. Ngā iai cases, ngā koe whaasanga, ngā koe whao ngā whaaporokiki e le whaipule ngā kamoe. Ia tangata o ainga. E koe testify against i lako ainga. A veri whamsikonga. Ki ngā e so kanga whaakasi. Ai onga ua manga o le whaipule. E whapa ur kanga karea mai ar sui anga ia. Vai wasi sirau ye. A vea ia i rumor whamsikonga. E waku maua i ur whamsikonga e ainga lele. Ai o kau pule nga whai. Wa kou sisira mai. So e mawhai a la ngā le kūlanga o le mele o le whakosinga. Ai e whao ngā fo isi au wala. E so fai. O le winga lana ia leino o whai atu au ia. A ve ese lea. E kura. Si kako. Ia. Ma e whakai kasi hei. Kako whakai. Kako whakai kasi na kamare. Whakai ka inga la si kako whakai. Kei rola ukana. Ele koe ola ia whai pule koe su isi whai pule. Ai whasangsanga mai roa su ai. Ia whakai ka inga la. Le ia taua. O le matou a inga i satu paitea. Leo ke karangoa ko le mako a inga e iai o ro ki ngā malonga usu. Ma mako ufal ma wharekama uma. O ke loa e ova ma le korus fulu mako paruka. Ai mou. Kako whakasi. Ku whakasi. O le ke karangoa le minimum o le ngumela la ikikilea. But it can't be more. Le a inga lea nga o sisters, siblings o lo ki ngā. La iesi o anti lai sa moa i sakpaikia. Malanga fo i whangau, langa o maku kua uma. Makai kua lua. So maybe the minimum ai a over lima sifuru. Ai a ukarangoa ele maku a inga lau kele ko kongo rangu. Sa asia ka. Le a inga sa kavui. Ma le au kui masevi. Oka. Le se lau lima sifuru. Or maybe more, 200. Ia o ngumela ngai malo e sui. Ia. O e mo mai la.
longo winga e umai a ka ko anu ngi media so ele le foi nga a fa ele mo wai singa ma ko fa le ise ai a ko amanga nga sa war fai puli ona kala le fai a e manga o e guarantee ya ko palo kai di mas fu ro ai sau fai se sau fai ya yo vai ko ku mai so fa pala ngi so fa Logo winga ole wa kunga nga ka ki fa rongo ko fa mai la wo ko withdraw wo de ko ole kari kunga nga fa de media a wala va ne ya ka ko se su e kasi fo se mangu wi nga kanga ka ya ole tu langa la na fa tai o ila na wo tau ma wa li a tau na wo tau o kere ro po ile o fi mo o ka ko kasi wa se ya ka si wa ole la mo fa kara le al fonga le from sim city e fai lo me o mangi le fonko ele fonko ve ko se ana ye fusina ana le no va ye tunga ye ile sa ngonga nga au mai le fai mai ye wo kele ko fa kere nga ruenga ele ati korga piva vai koi ngai fa se ele fa pasinga inisi fo yo morianga ele paruka a moria ai morianga pe o se keiso se e tauatangia mai o se fa malo si teni po se fa ai po se tu wa fa morianga ko ave ko nga morianga le fa sa ngoi fo se fo le fa mo kaimi o lo ia ko o fo fa singo le ba ko keise se le a ko nga fai e ke mo ko le foi ko palo ko le foi nga ko lo foi fa singo yen ka o fa mo kaimi o fanga yo ka sanga nga ba ko ele ja pipi ko foi ka uia ye le foi ngo kwa le fi ya le ya justa ya asa ka ngo fa sala ya ke e ke ko fa sala ngo avengi sala inga e vai la ye ta o le me tonu ale li a tau o le fa ale lo lofa no whoever was behind all this nga ngo fa ko fa ale lo lofa ale to te silsila tu o lea le ipasiar paketi o tala tu o tupe o lea ele o le yo se kupi to le bo fa lo o di isi o di e fa mai o le me e mala mane tanga ta le atawa I me ta o tupe teu ma tupe fa nga le malo o le mo ko akero kupe la ye ala nga fa kula fo fa nga kupe o le me mali tati o kide tomna te ta o ya o di ilanga o le me la fa ila telefona auto tio foto ma tamata ina la pisi tu lo ai mo si la fia e tatou to tonu o le tatou o tonu a fai foi o e fia mo so mala anga i vai suale ele ai o le ai ka kukupe oka to te si la fia o to le tala o tu pele na tu be anga fa pe anga le var fo nga va out fast ai so longa le me uma te lo o tatou tala tu pe wala da o sidia ma le 2 biliona pe o va tu po le ale to inga tu langa le estimate sa mai estimate figures ai ona o le whaonga inga o kupi e o ai le pale mia le kai malo kausi e o ai le kia teika e le ai sona malo si anga e nga ke whai ai se pule nga fo le e whaonga ai kupi e o fo i CEO o a umalava o le komesinga o le wharekupe ma mea umawhapenga le mawhai ona so ona faia se mea e au ngoa ma le mali lienga ma pasia le kapen ele palmene kapeneta ma palmene pasia le palmene le metri si fanso kapengeka se ivanga nga o form up se kapeneta le wa yerka ko kapengeka even le kapengeka lo ke le pasia se kala kupi nga o le lako recommendations la vai la lo pale mia malanga kapengeka leanga o la dowe ua le wallet le kupi kusol mele yai kulo o la u le wallet ka se feke o kako pusa kupi ai le mafai o nga waku role fast ka kala loa e fa le ro kupi fa funo iliko sa le to e fa sai la lo tu la fono se ivanga nga ua uia a wala umai pei ona e ka penga il fainga malo o ka pengeka ma pare mia marang ka pengeka e ka penganga le kalor kupi ona ave lola i teipo i luma ole fono au fai tu la fono o ila e fai e loa i le pasia inga le maturity fo ile e pasia le kalor kupi
E uma longa pasi le kala kupe ma me uma. O inga la fa ko aka ko kilo lola ia ma maka nga kala ngore mele o le ngau ma le ngau. Makiva ma le makikiva. Ai ona o le ta tau te le taimi. O le mautonu ma le o whaatangaina emergency. I tūlanga tau tupi. O le ala ngā le inga kau posi anti o se i pasier karakupi. Ale tau, ko sa ngara whamunina. Awa o le e experience o le i atau e tūlanga whaapisingisi o kupe ma mea whapena. A ora mele o whaasara lau ngi whamai ua reise kupi. Tua le a o ngatele nei tua inga mawhauwhau. E le eise tūlanga fo le a mea o fai se su enga mangingo ma se su enga alo ia. Ma paule mele ua whainga o le kau ai o le kau whareanga. O le maa tiu tele le whai ma le atau. O le maki kau mo whai e wha mangingo. Sa moa, peke HRPP, peke fast, peke ika, peke le ika. E le ai ele o le inka kukupi. Kele. Matua tele o le tato ai ta lafu o pa ufo i lalo kai mi fo ingei po le arka ko kupele a ko ngongo mai ya wa kili ai nga fa popo runga peita ele o mausali ele taimi ato o maro si anga e fa kan hai ku pe yer kai mini me o mawar malo ai ka ko fa ka di se fa ka okor kala fa ka kau au kur kupe le ko ke fa fonga ai o le tala fa tatau au tu o le tupe o ingala e pasiroa uma pisu po merkara risko inga mako. Mala nganga o le mkanga o lenga Tracy ma kupe mala nganga minska kupe wae. E popoko e sue a wala e fa ako al pakiki. O iska kon kwa popole fa mai. Ka fe la o le e kasi 1.2 billion le pakiki. La me pole fo. A o lupi le ngala me pole fo. Aioi. A o fiangi kau sanga o kako savari vari mai. O le foko a kau au si se pilio. Ia a sila la mai le kuringa na o le si pilionga i le si pilionga. Kau ke le koe whakari. To be honest, kau ke le koe whakari se si fast food kau sa. Ia, whaingar malo o le kele lo whaungar, kele whaungar sau. Kele whaungar, kele whaungar lo whaivaku. Kele whaungar, mai whaungar susangi e vaku. Ma ngā runga ngā le minska o kupe mara koro vai ngā mesi me elisi ka ko ngā runga ngā. Al mele kupunge o kau whaaleanga ia. Wo ai le pasi ingal paki. Ma ka runga pasi le kala le lufulim pasenge le ali e se le palmia. Ia le ngā whako asengi ngā file au malo. Ia, elisi mea ringa ko pole fu. Kako kapua i ngā ia kering kako kupe ma kering kupe a wale. Le kungu au ko ke pole fu ngā mea whapea. Po fema ia fe ke la ngol kupele tele ole fainga le ole fatulanga nga ole tattoo system e o atu le malo o file mingi ska kupi ka penga le mingi ska malanga pule sili malaku uma e lau ke ka penga nga uma ole kupele ya rum kanga ruenga le kupele nga la yai fa le tupe sa moa la yai kupe ale kungu la yai nga kupe keu kupe faanganga ai mai se fo yo kupe la ya kuru ye ai kalafu wa ye so se kungu ai kalafu ele se kungu la langi ele ai kalafu ai ole final straw e faakanga inga uma mea ia o parmengi la le na ya la yo na fatusa ma tusi a uma mai maru si anga nge kodu ole supreme malu si anga e ka okol parmengi awa ku sa pe pasi aku e re kapenge ka ia ma le la ko fongo le la ko kala ro kupi ai a kongi mai fa fo el parmengi ar maru si angol parmengi re ka ko ko paroka ya e sirfia o tou tato atu so po le afo ile le yor kala ro kupe ma pasi er kapenge ka ile la tou wa fa fretui el kapeneta e ile vai kele o le fongo o parmengi fongo au fe kula fongo e avela inga e fai e fela fola fo inga fe sili makali le sa ungo ai ngisi ole opposition le tua ngai a uma e ngar fai ka unga mua pasi fai ka unga longa lua pasi fai ka unga longa kolu finito on lol me ai a fai kunga ai le pasia sia ka ko wa mi oe
koe fo'i koe whailea. E kau ki koe fo'i whainga parok, a mafuanga ngā nenga ko parok kai whakupe kopi. Le pasia le tala ole tupi. Mangingola iei ka kupi. E le onga ole le ai o se kupi. Ai ole mele nga le pasia e karar kupi. E le whaakua kua inga. Wha le tū la whanoina. Tangata ia sa saufa whai ai. E le mawhai e se ka mai vaenga wha upu whaila i kiki. Le aloa ia. O ngā ka ia se akungu. Ia, sa ke le akupe o whaka me kule pa sa ke le kupe. Ai se le whaamua. Se men kuye. Ma ko le suiang ngi ala akupe sa mo, ala akupe ngi kasi leo increase ia wanga ia. Ai o le whaanga anga malo le kupe mala wala whaamua. Ele se senga. Ole whaamua la kule pa ia. Se isingi ang whaamua le ngā lenga ngā oki rime. Ale la kule le fas la kuye whaila ko whaamua. Alo fama, ia, ala whembai kupe whainga me. A kupe sa ke le akupe kaimi o. Kau sanga umua sa ke le akupe. Ole si whaama maa venga ke lewa ewa lenga ko wale. By the time la koe whainga ko wale se lua pe kouru. Walawa ma koe le whaasoa. E le tele ia li a jau o vaenga ta ua le la ta whaasoa i nei fu ia fiafi. Ono le ua ta o mai vaenga o tupe, ma le tala o le tupe. O le whaamani nonga i le tato o tunu. Aua kako ki ngofu popoli. Aua fo ina i whasa se ina o tau i tala, ma tala tau whaaleanga. O lai tele tupe a le atunu. Ai fo isau noanga whaai ua mingi skau kupe le whato lena le manuia na tau mawhainga i le pālota. Lau timu ia welesi. Mangingo ia kangi kupe. Ai, ko vai ia kele kupe. Kele kupe. Me o fi whaonga kupe ai koing whaonga. Wainga whaonga langa o la sa maro kausi. E o le malo kausi. Caretaker. E le yeise la ko full on. Power fo ile le lau ke whaonga ngai le person le kungu. So le la ua tātou toe i le malo sianga. O le waka ko koe le malo sianga. Yeah, it's just a matter o le kaimi e whatau nu ele whono usu le atau. Yeah. Au ka i asiaka la ka kikiro po le mea ngā ngoko ela ngā ngor kupe o le audit report le whaingei. Le mo kwa masalomia lava kupe ngā alu valea i Kiawea Airport Project. Yeah. Le ngā ngor kupe ngā alu inga. O le afungange o le kako stimulus fole le ID le ngā whai. Wa le la ka ngo mele le wo mo fa ili poki le fa kari ka si masi kari ale la ka ngo me ngo ko ila ngo ku pele le nga mo fa le fas nga fa me wa fo ilo ko fa me vale le mele le Sheraton Hotel le lise sa mo le nga fa le airway ba le fo nga fa ngele sa mo airways ya fale pu le fa kang malala ma o vaiaka le head office a whanga le nupi whālen kua whaisa vai. O me e ringa ngoko e la ngā kupe. A le kam whaile malo e sue. Wa ngā le alo ngoko kupe. A le a po wheo ye inge mea. Lei mani me o tātou wawa i o whaonga mai. Ia whanga nge le ofisa o whainga pāloka ringa kua whai mungu. Whainga ofisa. Milionga mongu. Milionga. Kako sa moa, kako kilo whanga nge le broadband fo le keipo le nga faila kula loi feu fai ai kako uporu en sava ia i mo nga kako keipo so e big keipo mo usage io ia le wafu saki ko tasile na la u fai matoso nga va le company le va doi la u fai la tu run la tu po mo ke le lo po mo se tu per malo io nga kupe nge ang fa pe fa nga kule e fai ele lo pilionga pakeki fai poro keki kai kolum pilionga le kumalo fa ngo fen kai ko sa le fast ala ka kikiro mea le nafa noa le ba le nga oki nge en o makwa yo fia ko e fai le investigation o le va ale au fionga mingi ska leo ko e fai le su engor va ale ya tax system le mo mangi fea o pe foringa mai o le kele a fai pisingi sainga lai o le lenga nga tax le lenga nga fai la ko me mangisi la vai ko o fanga ka nga nga malo o fea e ka ko tax system fo le invoice ia kupe mo al malo le foringa mai le fo ila lo mele le fa kongo computers o le ministry o ka nga malo le nga computers en fa ka
O le ka kakango le mele fa mo le kupe. Wala nga le kupe. Al malo le chapipi. O le alu le kupe ia. Installment fungangole. O fungango o fale lenga foi o fa la kaim sama ka. Ya ko le bele le kula. Lenga mo fanganga fans lenga fa penga mo le fa ngai mo campaigns. Ya vai ka ko le so foi campaign. Me io o meu fanganga o fans fa ngai la lo kula fongo ele fa kula fongo inga e fa nga. Wa kele o kupel malo e kula fongo ho ka ia la fanganga o kupel malo. Ia le foi ya su menga. O me siringa ngalanga meia o meio ka o fonga. Kupe ke kele o ka o fonga ngalo ngal malo. Ko ave la vai la ko o mala ko minska mala ko ai. Mara tuor mena le tupunei. La administration here le mate fa so ai and with all due respect le atawa. Fa alo tele. Lenga ama o issues ngai ka share ko mai kau mai am share nai tatou le HRPP. Ko ke mai kau fa pe ole kau fa lenga. No. Se mo issues. Vai le lisinga ila o meia le la vea le okika le lipoki. O me nei. Matele o fa ya tula walanga o ila aka ko o ai tatou fa ingoinga langa pule anga sa kupoi meia. Of course HRPP. O le whadaua mana tua, o le tātou te whaiva o mate ngai tūlanga o le result o mea ngi. Ai se i whaahali maila, ma whaamangingo maila, leanga o lenga o a fo i re kako malo kausi lenga o mako ngai. Nga koso lau e la tau. Ioi. Ai ei fo i mea o karikongu rei ataua. E le o include le o kika le ripoki lea. Ai o isi ngā mea kakau nga koe hau iai, le suenga. I le taimile nei o le ua toile i fast. O le phase 1 lea? Yes. Ele sa phase 2? Absolutely. Leanga e mea, nai mea no wa ia tu lava fai ngā malo lea ale sap. Kako ave ia le sap. E ui e wha asor kula fongor ngā upu. Wala ngai le ile skala i lalo se sap. Ele ile skala. Ai tatu ave ia wha fai ngofi ei ona fo ilele ona wha sino tonu i tangata ia kau ke kau mo fai e wha matala atu. O le si vaenga tau va ia tunga. E ao ona toe o kika uma le whainga o na milionga. Lenga o nenta pisa toe ang nafi. Mai le kaimilea ia January. From January. Lenga vaha ile fonga vaa o le fast lava ia. Mai a yang wali se ia pa ia mai le masinga lenga ke ngi. E ta tau na matua koi o kika lelei. E ta tau ona koi o kika lelei. Leanga na ia utau tatafa mana i dai reita fo i Samoa. Pe na fa pe i ta vale ia na tau maua le fa fatala. E inga koe fa kau uma en ka vare fo. Iyo. Ka vare fo mingska. Yo menga le fa ko le ka kikio. Koe la vanga ia le na ia le to ru le to a sulima. Matua to e su engi langa o le la ka ko kalangoa. Po ai le fa aru vale inga kupi. O ai tonu le malo le vaenga na lato ai tupi ave ia upa fa ngofi. Kako ave kongu lava po ai tonu le tangata. Malana fainga malo ai po ai fo ila to le la ve ile mele. Akero me uma la nge suru lima lo mo mai. Ele ma se mele ke ba ko le la ve kulepa. Ele be uma kula e pai me. Okay, no foi o ele nga kai ngala vea o ia leading o market o ni. Ele penga se me ngo male, mal fakanga nga mayanga ia. Mo song sila fia fo. Ia, o sila la utala le fai atu. Official fainga balota. Se uma to tope mai a misa wa va ver ka kusu nga menga fia fo ile tau o le Samoan, the new Samoan officer, electoral office. Yeah, lenko e fai. I know it's more than 1 million. E fai muringu. E over milionga. Aora utala le ute fai atuai. O le ae faa waunga fai mea ia i kuangai mako. Le paroka le fai mai ngai. Oka nge milionga ngalu le officer. A le fai mai au le fai meka ko paroka i kuangai mako. Now, ele o fatu sesi tu. A le visiri. A ngale ai ngai farka alo i kuangai mako. Angare ai ngai ka ko farka alo ngai mangai mea o fe fai mai a ola to su e mala to tatu fale le fa mole if we can find the photo misa su e mai le fa ingor tupe miliona tala
2.5 million. Alela so mai misale tol tato officially Samoa. Lua ke si male 5 milionga nga fau ele fale lea. Ai le ai masea o nga o le nga fai o ile skala me umai nga fai. Le nga fai umai ko nga imak. Yeah. Ele ese me la ka ko alofanga I fu fa pelanga o le snap election po le. No. Snap or general election. O ko sisi la mai fale le. Po mai le ma sisi na tatau tu ba mau ye sila fia ye le tu. Pa ye disi. Fale le lua ke si male 5 milion au ko sisi la ko fale. Pe se fale fa ka pas. Po tu sisi la tu asamo. Pre-cut. Pa vai se o fale nga ngo fa ku e kasi ala vai tunga. I have ai to tonu to inga fale nei mata ala lai uma ko kongu manga ko inga lua ke si male 5 milion asamo nga le fale le. Ya me ngale pa su sueko. Wa ele fika wile le fale male mal kupengal 4.9 million. Ya. Tele lopo do 2.5 lea sa. Yeah. Okay. Fakamino I 4.9. See? Ole official Electoral Act. I just want to find out the le cost I don't failanga na uluana tato lipotina. Yeah, but this was what 5 years ago. Lima tausanga taruai. I say to su fale le mai le to fale. Le au to mai mo mai. Ma le fa inga pa lo te va vai tu le au mai na inisi. 4.9. Wow. Se ka ko se su mai pe pat. Assure you le atawa o le upumoni mal fa mauni over mal miliona. Le tau o le fale. O le mafuanga wo fa ya kuai. A le ka ke fa nga inga pea. Ku ngai mako. O ko kongi se kupe fa nga ngo ko ngai mako. E kong. In fact, it's got nothing to do isi komsinga of inga paroka. Yeah. Langa o mea ia ele no le fionga fa atu felolo, it's got nothing to do with you. O mea nei, o le kau ke fa sanga kongu wa walanga nga koper fa ngor fale lea. Ai le fa fa inga paroka foi le lenga. Lena te amo atu. O le wingala na le te fa tuai. Okay, 2.5 3.9 million le tau atu o le fale. 3.9. There you go. E wa sisi la ku ngar ka wo le 3.9. Sisi ko bifo. Wa va yo yai. Wa wa nge ka wo fo mal fale la le va ai ka le kala ku ya. Ko fale pe ya le it's either va ai ka por fale fa sala la le kala. Ar fale le ku mai. Ko ru ke si va milionga. Ko sisi la ku ai. O ko nga menge ke ba ki ele su nge audit report forensic audit le. O se mea kaumfat pupuises. E ka kaumfat puien nisi. Ile fonga so nga kusile. O ke kapole fo nge me fonga nge o harmony agreements. Me o ko fo me con o vao ka ima vao fonga nge officer vao fa la fonga renga. Ele me fa yang ko me nge pa le fa pupuises. Tu lo wa za mo ele o se tala ele o mafai atu o matau to mo fai fa tupu lenga a fa pe foi ko ke fai longa mai o le ma ke ku se afi se fa kula ukala le a fai o se afi o nga etine yai tanga taula lenga corruption. Yeah, I guess la ma ke kalia inga because fire is the symbolic of the Holy Spirit. Yes. So I guess it's about time le akawa. E le boy. A fayele ma fainga e handlinga me ma ki fa soa kwai o ngolonga mongi. O le baptism with fire. Langa ile baptism with water. Ma le baptism with fire of the Holy Ghost. Yes. O le singoa nga o le Holy Spirit. Iyo o le afi o le nganga pa ia lea. Ioi, o le afi o le nganga pa ia. Ava pela le kai ko ke fa pe mai o ko le loto vale mai le foi la ku le wodi ia. No, o le afi la le. O le afi o le nganga pa ia. Le nganga ka ka fa ka funga ingai. Le angoa i o mea le sa o ma mea le. Au vo ne ngalo ia o to o pa le mia ta to le wa ia. O le tangata o le nganga.
Iyo. Nei o le tangata le leilo na taritonunga. Fa mai le o te iali a taua o manatua o ta fa aso. O vai o wa ke fie me fo io fai fe au fo ie fai la to quotation e la ko launga a ki kangwala ngai me uplift e loka. Fa mai le tala launga rispa langinga. E deo se ke po e lopa la fai. Fa mai our government doesn't need money. Our government doesn't need buildings. Our government doesn't need planes. Our government doesn't, and the list goes on for my, but our government needs Jesus. But when we have Jesus, we have everything. Kei lo, ka ngoha koe alulunga saulalo, koe makamaka, koe imanguia ya loko. And that is my belief. O lo kari kongunga ngari atua. Ele mo mia sa mo ngupi, keli. Ua fia kakala ele akua pupungi o le langi pe o anga forfolanga nga fai ia malaki. Sfuruai. A ua levanga fia kakala pupungi o le langi. Ua fia saa mai manguia. E kauala mai ele ngaka o anga mawhangau o ngā ki ngai. A o ngui fafu. Leva. Ai ke lor mele kupu. E kau kele o mo miangi kupe. Kau kele o mo miangi farikekele. Kau kele o mo miangi ngi tano. Kau kere o mo miangi awala lau papa ya ku poru sa vai. I think we first kau ke mo mia Yesu le ku hu. Kam fai meu. Le anga nga o nga ka ko fisos fa la kalaka fu ala nga upo tu si ale tu. Nga o nga f ka ko fa la kalaka fu kai. Nga o nga ko fa la kalaka mai lau ngutu mare upu. A o ko loko ma mau. E mo mia la Samoa se kai. E ngofo e fa la kalaka o ka ko loko. Ile aku ai awangi fa ala kala ka ka ko la nguku. I think wa ka ko long gone. Wa pasia ka ko ilu mo le aku. E meo ka e fa ala kala ka ila nguku. A o loto mau. Mo mia se ka e fa ala kala ka ko loko. Ai fa mau ka ko nguku. Le nga o forfolanga. E au mai le suafa mamalu o Yesu. E kauke fa malu mai ai pe kau ke la lafi mai ai ai fai ai me ai manuia ya tanga tala vai ma kai mio ya vai la per bele sa ngoile a taua nga e ala ku ko ngwe ke le lo fai awala ani le lo fai vale le lo fai mole vale nga e ro ku ko e ke le lo fai nga me e ke la ku le nga ole au construction na sai Samoa Silva ia wakule waliki fa ko foi ngai ngisi ngai kanga fai me ka ko kalaki ya so le ale mele woi ai ko kalaki lo me so le vangi o ye ri o ngale fa mai tole o la fai sa rai fa ko ya o mai o pai la fai ai so mai pai la fai puli mingiska kala nga fa ka mingiska tanto ye aina wa already anga ya ka ngaka wa ilo ara au fai pisingisi a karango au fai fako anga ka ko karango au te au va ai fako ifo ka ko karango ai le au fai au wala ya art silver ye ke o ingisi e ku haku ngaka mire a to wala to taimi fa do ifo wa ya ka ngaka wa fiko kongu ye wa ka ko marmalama ye fa so le ale mela le wo ye me or kon kala ke ngosa inga ai su la sa fa ye lunga si bingiska ani ya nga wala nga ku se le ngo or kon kala ke ngade wang sing wang sang bing sing song construction chi yung construction so su chi yung fa mai mo fa mai e ngofo male ni so inga nga mo construction alu sainga kia o sore o le merga le kupu kama voi de Wang Sang Construction and Co okay Bing Wo so limited ya le foka ba ku le ba ngai fenga ka ko ma ke ki isa bala lo peng sainga fo
Lango mele ale senga di ele. Ale senga le lo fa se. Sorry. Godfather. Ele koe kulowa tulowa nai fai ua pio fai ungei. O fai ungei ngai long ngai fai pisingisi a mau. Senga ia tulo le wariki. Ai pei a mau. A kui. A kui. Ja. A lem. A yek. A yek. A lem. Ja. A hoi. O le kere au ari. Whako ngai, pe o nei tangata o nei whahai ua nei wai longa whatever, o kama fwoi nā ngei. Ia tu lau manisi. O kama ngei e le, o ke le consider inga ke le ongi sainga. Ia, Samoa. Tu lau. Samoa. The only thing lai mau wai onga o le ingoa. A o kangaka ngei o Samoa. E le kauwhen kako kirikiro masai tu lau le ngangana. E le kaung kako whaasingo lima i kangaka ngei o Samoa kangaka ngei au hiuri. A o sainga le ma ke kalangoa kuai. E Bruce Lee. Ching ching pa. Ka vole Quanky. Ginseng. Ai angu savo ide fai o lui le si a. E fai fo ngale lui sing so Ke lo ai wa make ia au vai. Yeah. Wa ka akele wa dominate wa ole au a. Mai nga vole le AH. Yeah. Wa lo fa pe wa lava ai wa fai kui dai. Vai. Wa lava le a. Wa lava le a wa a maka mai o ko le pi. Ia po le la. E mo ka ko fa pe mai o ping pong. Alvaro ko wa le pe ka wa ga e ka pule o tax invoicing system malo. Creo po afengo va ko me mai singa fa me sa mo po va ko dengi kiuke po me po tax la ko ngarenga po tax la ko kongi. Wa ko kama ngen ko apoko e fa me fa ngari o kongi mai overseas. E mo wala malo wa le fa pe venga nga sa mo ai link tax e kongi sa mo. Ma jor me le wa ye peye moa e konge ki sainga. Po le afo singa piko sainga o lau pisingisi. Wa foi lau wa silafia. Nga e ala ku ai iso o se sainga o le a pe fa ngofie nga fa maku umenu pi fa ya o le lon. Ia wa fa pe. Ka singa. O fa sainga. Nga foi ke ala ku no e fa ya ku lau fora sanga ma fa ilo aku o le sainga. E ke sau mai sainga e kaure a mai afuangia la una tiro ye le fenga e uia o la wo ye la o manga setle le tulanga le tupe e ka kawai onga e fai pisingisi sa moa ma kulanga fu o ngofo mau me fa penga ale na taulanga langa mai lo e panoa ai tele e tau ai mai ya le sainga le ngala ku io aru fai de peki mau e sainga le kau fonga ai dese kupi ai Robert Cooper no pifa ai no mas se fu ai pouco mas pouco fico a fere ngaru peki ai mele ai uma enga ave le sainga e no cash ai nei tangata samo langa o fu le kau le peki pekinga o langa ye kupi e fai ese ale ngol me down payment ai ave le vaenga le sainga sauro le sainga instead o le vakol fiku milionga ai sau avakule se fulu. Me vai. Paka avakule se fulu i ile. No pifa. O tau sila sila. O le fesili. E mawhai ngā sau se sainga. Kako woi mea se sau. E mawhai ngā moe le sainga i sainga lele ma le wha lele. Kulau su elang kei nge sa moa whailong ko olua. Randomly alu o le no pifa. Whai pepelo ia karikong woi kako avi kupelea. Ele ai ele kupur nga mea ale atu se ivanga na o lai ti e patu o tangata ye fikere fongia iku mafu angaranga mafu ilai o sainga ia power mele ye yo front line nga olo sawa pe yor kaka fo ilele ke aru mewa auction ya kanga kaleru le auction no moli o ngar kupi e ke alu ke auction nga o fori nga le ke piko ruma ai hei ka makua la controlling o me kua
mafuanga langa lenga le e ferwa ia kwarsainga o le vanga se ki le mei ora ko pa wal kala le fa mai kama sei kua ai se tip commission vai se commission alaungi io wangiu usinga lunch vai singa lunch ngai skama mas ya fa ngalo ma fo ele o se lunch fo ile ngai o le lunch ku e fali le kaula ro ka li e ku pe o ki wala ke o mo ho issues ia e mo o mia le la langa ilunga fa yesu suenga na e da wali a da war vai nga o le foi harmony agreement ia te au lo sunga la au le mali to lo fionga pan mia o le valu sia o le fau te wala tu por kalame e avatu wa fa tu wala aua lava pele tala fea unga fo ona toe faia ni mali li yenga fa peni ma ye alo tala no anga e o le harmony agreement le ngai momo ele ia se fina ngalo ye yo le fionga par mi ia iyo o lo wa tali tunu ngo me aya na yo ele anga ke pale mia loa po le afo se ka unga ur ka pengeka ya fa pe o la wa pale mia e fo sir maso au me e te malo si anga umai mea uma. Longo winga. Se malia ngā la ia lea na whai mōna o tuila e pamfia me. Te le i oe ka ue fuare ngō pāki i fast ma le HRPP. E sa ora talale eto. E le tauna mo fua i lunga o le HRPP ma le fast le mea lea. E le tauna tā ina umadua i le to tele. Ka ku aveia o le harmony agreement. That was just between Fia me and tuila e pa. Manga ia whainga ia whai el bank. Ne foi e sape foi ka pangisa o iai. Ai la ko fesa o loan. O ka ka le lei o malava e o mai e hap ya oi. Ai ke fale kongulo e ke lo le tio markaka e ke lo tio markaka sitinga le anga la mio. E le se lofa ngale la kwa se fale se ibe uma. E kene koe vai le pule, kene koe vai kaka na ngolo sanga. E pe fola al department ngo ye ela o credit manager. O le fafinga nga o mo kwa awange ula is. Kang fale kongwa. E la kia e koe mo se mo. O meia. Yo ele awala le el malo la ko kang fa se department fa penga. Ya. A kupulo se me fa pe. Belo umba department nga ku lia ka ngaka. Se ime ko kingo ab ese meia per pui ab ese mele hamni agreement wa ran kupu meia ma ko dio ka ko par mi foro ngi ese loko lo fa so yes le ka loko lo fa e lo nga ho le fa mangalo mai sol pule yo ese nga ke mo ko se nga ke mo no lo wa ke fa le sa mo ko ba se department silinga langa ka ku e ka e velo ela uri langa fo e ti se vai le awa kulo fa pena e ti se vai le amio langa ele fa pela ka ka le ava ku ke ro fa fia nga ya amio langa no kambalea ele maka round nices ya awala ula iyo pero foi lidi ko fo ele la me e que sa uma fia ka fiki ai pa o e kama se ia sa fa ia o kama ke fio fe si ke fio vai palmia o ke fio vai ya le siaka pa wa kala kama nga le no way ya ele te mo se va no o le fautuanga la tu alalo o le mele le yer ka por kalame ma le fa fonga mai ele o tomate e o le fionga le palmia o la foi mai mo mai fionga mingi ska o le me fo anga fo ile ala ina la wolunga nei por kalame o pomoni ale le atua o ke mangko lo tor sa no nga le fionga le wa ve masui pale mi ar mingi ska nga luenga a vo to lupe ele te mina le unu ai mi fo ina tau sa ile sia vano o puto mua ye ina o sa lunga siaka le atua e fai fo yo ka fia sa po kalam ai ka keme mo ka fakamala e me shua walanga wa umana fai matutala o le tau tai ele aloa iyo ele ai o ka ko ke au issues ka ke ku fa kasi o ka ko kari kunga mau ku mo Samoa ai o ai le tu langa e fanga sa tatu
e loa ai fo i le taitai e lava ta pena e talina pe a o i whaafitau di o le winga la whamatalanga a ve sao ale tātu tu alalo ma le tā fautuanga ia i le whainga malo e ile o e le te tau pe o le upule na whaila ufula ufa malo si la matanga mercy should not and cannot rob justice. Yeah. Yes, o le pale mia e lo kolofa. Yes, o le lauria le mali e toa e lo to wha mangalo. Yes, e malo si lo na whatu tuanga wha kerisiano. Yes, o le tangata e lo loto la na whautanga malana to wha. Yes, e whekalai. Ai awange ingalo ya kako. A soli ar kulafongo. E iai fo i le tau i o le soli ngā tulafongo. Yeah. Whapenga. Pai foi lan tatou ia i le whamaongi o mea na whaia Yesu. Wa umanga maliu. Wa umanga whaiti kongi ola. Ua toe tu manu malo mai le oti mali tu unga mau. O lo o fio i le au tamatau o lo na tamaa. E whaakarikali lea. Le aso tatou te toe whilo ia i le whamasinonga. Ua whaasa o loko ai la ka kou onga o langa kongi ola. Yeah. Ua fifi malu ai la ka kou ki currency leo lai fa vau o nga ua uma wa isi nga ka la wa lu ai fai leo la nga mar fa mai wa umar kong yo la yes fa mai wa save mai wa save no ele ai ele ma lo si le mele ka wala nga ka kou o save ele la var nga fai mo ma lo si anga pe a e a mi o vale kulo pe a e so di kula fongo le ai ele au mai ala le alo fatu noa na fai Yesu mo ka kou e ala ilang kongi ola. E sefe ai ka kou pe au ka kou sori kulafong a sori kulafongo e iei le tau i o le sori ngā tulafong. Yeah. Salmo mo whaasala. Onge koe whawhowinga la ili. Yeah. E iei ala o le sala o koe foi mai. Iyo. E iei ala o koe foi mai. Po le sala mo. O le winga la le whaamatalanga e whaata ua. E tu wala loi fo ia fionga i mingiska wala ngai le nga ole ia fionga i taitai ai tau fo i mo minister ia fo i fai unga fai e tu langa o vaenga ia ta e fa so tu e le ka kaunga ko fai harmony agreements because o tantunga o le harmony agreements nga sao mai ai le keleo sao mai ai kula e pa me keleo me ne wo pi o pa o mai me ngi kai o te lo foi la le la o ma fo ia se fionga sa fa pito pe fa pe o le o le sao mai le harmony agreements le na ye se fai nga ko su ye le harmony agreements le wala nga mele to te fsiringia po le harmony agreements le ka wafia o le ale malo si anga o le harmony agreements le langa o le ka ko va ai le fa masingonga nga sao le ruling ar fa masingonga e guilty ko ko si sila samo nga saule le unga fa masingonga e guilty tu la epa guilty uma male vai nga le nga so mai ai sau ai male pat male kama bracket but or however pe yo kusinga solo ka me kivo yeso ai peita I honor ai peita o ingala inga oso mai lo ai peita o ingala le la wa ye lo mar fife o sia ka ko wa no ke lo mal me fa mai ai peita i ona o le alo ia ele fa masinonga o le tautua wa vai ka ko ai fa fife e mako male criminal fai fo ko male criminal a fa le mai o le hamanga ia masau i lo male harmony wa ke ro ma o mea uma ia le fai sa o lo va au fe ele malo mo ke malo i mako o le me siringa le anga ele transparent le maro nga kai ka ko karongo o male criminal por zero of deeds o la elmen ka wengi a ele me ko fo fola le mai ele ese ke me ko fo fola mai ele le criminal no winga me foi sa fa your secret combination ole nga sala menga ole fa your secret combination ele lo sisi po americo mana tuala a fa pe o se mali lienga o se agreements o se mali lienga po se fe nga mo le filemu the public and the people needs to know ka ngai lo e mo mia le lo e kanga
Maybe kasi dia vai ngai ku aku au ka fole fionga Palemia. Si ka fa maka ia ka ku po le ale mea. Se taimi o luma. Na ina na o le wingo la tala ai na ona tati atu. War kai mingi. Ya nga fekula ukala le tau taua. Ta fa sanga lo le malo. Ya. Matatu sa fa vali fa tasi. Ele ngata e reporti malongo puya li ile tunu ia development. Ya ati na e lo fa tonu hina. Ya ai fai foi maka fa mangaku ma fo ku ile. Io pe foi o isi por kalame. Ala utala ia. Ele tau ona toi fai nei mea. O harmony agreement. O kako vai lai le ula vale ko lua le nga fa sa nga ban menga. Wa alu la ko pe pero kako vole ele ko yoki fa ba ure ko yoki. E te lole mafu anga ya lai no utali tonu ele io ele sunga lau le mali to por fionga le Palemia le melia. Le anga he's got nothing to hide. Ali eto. Yeah. That's my understanding. There's nothing to hide. Ele se mea ngā kia. Ele ingi mea whaalilo po ngi mea lililo. So ele mo mia fua la ele sunga lau le mali toa por fionga le Palemia. O nga kau faifua ngai mea po le alafa. Ai e mo mia la. Si ka koa si po le ale agreement le nga fai si vaenga la. Wale nga fa makala fu le pe fa makala fu e fa la wo ekele. How can you buy me for coffee singing my lako? Pero me maka ko e lunga me wo singel al malo, singel Palemia. Wala nga de tauna tatou va vai. Awa afa pe ngai la o obia, this is just an opinion. Ole opinion, ole ule manatu. Afa pe ngai la ole malo si mai ale malo si anga le ole harmony agreement. E alua po le ale umi. Se longa la vai le ko fai pule. Pese longa le ko fai pule, longo winga. E fai nga ka e afeki ai la sa idinga ole amio ko ngule la sa idinga. E afeki ai. So ina ta o toilo utal tonunga le nga ole ana sa wa umanga fa ai loa e la aulia le mari toa tu lo le fionga de Palemia. Wa umanga ia fa ai loa inga le road show lima kasi ku malo. O kera longa fo yo le kele o le lima kasi fo nga fa ai loa ai. Kasi lea case priority. The first 100 days. E la vea ai ko kongu so engo le amio kongu o le maliu lea e lau mangu ia ai le ngoa o le sa vea Palemia. So to me la e le ila se malo si anga le harmony agreement la. Yang o mea maurunga mea ia. Yeah. Sa e rengi agreement e fai ingi me mali voices. E e boit le ngako nga agreement fa le fa pe nga pe fa pe e sefe ai le agreement se fa msingo nga la a fi e se mali voices. Ya, mana ia tele le vainga tatu sina malonga pupu. Mana tatu fa so tatu foi mai. Tatu to tala no inisi tatu issue lungo tatu proclame matatu na initial news update. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei Manurewa lo o langa atoa. O matua lo tama na whaavaina le e whakasa I Manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folanga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O matua lo tina twai wafau aleni masi ia aleni ia o matua. Na afsasoani mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tama o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Upolu ia matu valu maniwe o lo tina pele pesite Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au fau mo le itu malo o Manurewa, mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mato wha moe. Awale alo atu mo le pālota I le masina o se tema ma o kitopa e tausanga nei. Whawhitai lava soifua ma ia manuia. Jebelo watile o joe o no miru chale o le itulai o le tutu fa o Blue Wave TV mal proclame o le tauta ia e fa malo fa talo fa tu isi uso ia Jenkins sese. Oui, yeah, Malo Jenkins. Io te malo fiumu. The music man. La eva mai loi wanaka. Oh sorry.
Where is Wanaka? Is that Queenstown? Queenstown. That's right, eh? Oh, Lord Kiri Parkamaro. Wanaka, Fatalo Fatu. Fatalo Fatu, ilo sunga le faipisirisi. Matau tia ke sainga na ko inga. Oh, ka okay. Ya malo le pale malo fatu to. Fatalo Fatu fo ile to fine ya pomate male tautonga ya Alex Sydney Australia me se fo ina yo uso ya kepi male la to fafine male. Ina sini Australia. Malo atu le ono sai me se fo se uso ya Philly ina Hawaii la kamalanga sen mai ngire kawo ngo mikiaf la auli el mali to la langa sen mai kamalo ya se umala ya au sauro la ya le fatau ya ma toe la foto ai umai na malo tupi le kata foi leo se uso ya va fusuanga limi tole foa talo fatu legend ole manu Samoa Sevens ya marisuma le lima foi ya bisi foi ole talinga ya tongia ale faio vai suai ke manga ku harpe ade ya tamo ale faio vai suai ese would fade ko ngore Malo faio malo lava bisi se Joe Wilson Big Joe my nice Seattle yeah Seahawks so le o fa longo ninga malo la au di Seahawks io e fa talo fatul mato au fans le Seahawks a malulu atu 49ers a malulu atu KCs la dira au la pi America ya o ida ngai de Eurocof ya ai ka waka isa wa e o ke 49 langa awalo ka mo ki ya ayo o te lofa fa maoni manguti a jo ya masia o to fine aleata o le tatu mafutanga i biol mafutanga Davita mayona tana me se foi lo sunga se yuli Jesse Sapolu ai mali yo to fine ngalo ya o wa ya me se foi yo se uso ya Tom Fredrickson. Hi Tom, shout out to Tom Fredrickson. O kama palangi Amerika ya o kapo kalam. Sunga Tom Fredrickson me se foi ole sunga ya ai foi makai o kama o Daniel. Ole ali I po le to lua ole fioga ya fo malo tu to tasi. Yeah. O le tiongi. Ya ver makai o kama malo. Eto. Sunga ya le tiongi Daniel. Hi Daniel. Blake. Ya, fatalo fatu ina ia tauso ia. E le misi o palalangi ai ua. Mako afka vale de. Iyo, o ko afka vale de sia. O palalangi ai ua mafuta ni tamaita I Samoa. O nai tamaita I Samoa la nei ua matua fa matua le fati ngai nei no nei palalangi. E ta utuloi ana ya Tom. O le la adu fo I me fo ir community Samo. My Tom, really? Yeah. Take as much time as you want. Ai or kamalo la o Tom la la ka u ar kamala la kiongi. Daniel. Okay. E suru ia fa ia ga ser sila. E suru ia. Iyo. Make sure a foa e suru le ia fa kanga lo ar kamalo. Lo atu tai e ko ingama. Ole. Ona I tatou fans, top fans ia tau tai. Fa mai ia anti malo tu totas. Ia po le fionga ia foa. Asia tai make sure Daniel. E lumor kiwi. E maka mai ki nga le mara malama I rua kala ma kele o koukara se vanga mele la sa mo fa maria tu pa fa I matu fa fonga mai makau fenga ngui so le langa ia isi ka ko ai tatou fans o palalang mai e le ma fainga misi e o ke kau kuai mai roi mo e ku Daniel a hurry up asiata and le atawa and Godfather vai la ka oye ya mela ai a se io ora il time e poco ila ai nga ngu Samo ai se e merko ingo Daniel ko ya ore ka ore fuor ko mar
E se le mana ia pe e nofo i le tangata unu ese. E le se Samoa. Ai wha mangingo le leinga e wha malama inga ia le anga nuu ma tu manga. Oka se manga ia. Iyo. Si mo kama li sparangi si kamaro ko le be amisa di sparangi lenga. Nga fa me foi langa e video. Pa fa me. Oh yes. So le se sen dia. O ngai awe. Ia. Talo fai sole. O le ala wo to mana tuai. Ia or kamar ka mo mangweli. Sole. Iyo ai na mo moli ma yalo fa angor te malo. Ia ona ole anga le lei fo ia me se fo ia le la sen le video le ia manga ia fai masuyo pa langi o mai mo mai fai masuyo tatou pa langi o mai mo mai ia ai se mau atu ole na mau mai le unga ole fa mesinonga por case le fionga ia fale o mavaenga foi mono titi maya te fua ia le u mau le unga o le ua iai le tūlanga fo i lea o le solo fua e le aini discharge without convictions. Solo fu tu sa ua solo fua e au noa mani molianga. Ni fa maumonga ni molianga. Ia so o le tūlanga la le na. I le fa lave fo i lea sa fa manu alia. Mo le toi fa mani noina. Ia e me se fo i o le mautino ina ele imaliu ia le tangata le sa feto ia la ta vale malisa le fionga le minister o ave ma minister ia ole u ave ma fipule le fionga fale o mavaenga titi mai te fua ia ma na mawala o tanga fatu tuina i Samoa ia mai sa failo mai e ole ainga le na mawala o tanga ele ole ainga o fipule ole ainga tonu lava o si uso po si tamasi sa fa manu dia na sa afia mai sa la to confirm mai ele yo la o to e malosi manu anga e wi sai le fale mai sa fiso soani ato lava le fionga ile faipule ia itu langa o ia mo tanga se matulanga ile recovery ia ma o le tautonga la ia o le whamasinonga o le sa whaau pe lava. E ui la sa iai le ioenga, na ioe o le whaaftainga le na sa ioe le fionga i le whaipuli. Le tūlanga fo i olona ave whaatamala. Ua mafua ine manuanga po o se whaalawilawe na tūlai mai. Ia e peitai la ona o anga whamasinonga ma tūlanga o ata o whamasinonga whapenei. E tu ua vanoa le anga o lai lalo fu o le tu la fono e mawhai o na tu ua vanoa. E lunga lava ia o le whaato whala inga le leia le whaamasino. E mawhai o na ia tu ua vanoa i se tangata mua o sana urua i soli ngā tu la fono. Lua o le first time lea ua komita i se mea whaapea. Tolu consider o le whaalawe. E le o se mea na fufuina. La na leva vai tuai na fa vai lunga I unga a le fionga le fa masino ia sa ia fianga I male case le ma o le la wa ia le fa unga nga o le discharge po le fa le au nga ina e au noa mani morianga fo I po le se fa moninga o le morianga without convictions po se fa salanga ia ora nga wa ia tau le tulanga na ia la sofi ngalo ma ngai o kulanga le ka fa ko ngal fa singonga wo o fa singonga sa fen o la ba ya me o fa singonga o nga fo ia be ka ko fa ko nga o sa o ma ko me o fa wa ka ko ia nga ka ko karngora fo I maranga langa ka upu inga isi da fiera ko ai once se fai le fai unga whamsingonga ia ka konga. Ia, ua fai unga whamsingonga. O le ale tūlanga iai, o le ioe ma le ioe, o le kalia ma le kalia. Ia, la ua fai le saunoanga, o le mea na o le mea le tangata lava ia. La ua saunoa le whamsino. E ta otofo ia le ainga ia le sa tupu ai le whalewe lave.
wa o la koukongo e kali mea whapea, a fia matalia, e tu sai o le vale lei, mani vaenga na uia, e la jau lava ia. Ia, e ngaka inga. Ai atu lava ia la jau vai talia e le talia. Ia e pule foi la jau. E isi skepu maisi au wala e fai. However, o le ua fai le fai unga mani tūlanga waiai. Ia, o le mesiri lava ia tea ule ia taua. O le toe confirm mai o le tūlanga e le I uma le soifua po le ola. Iyo. Ya, o le foi sa a fia. O le tūlanga lalina, i le otonga lea, o le isi vaenga o te mana o te afea le ta whasoa. O le vaenga lea le ataua pe ua langa te tau. Ona retired. Waka kauloa o ngā wha me ese pe wha malolo po le alava. Nisi o ila tau o tangata whai ngā ruenga wha atumutumunga o ngā ruenga malo. O lea ua pasi malolako kausanga pensionga. Pensiongi. O lea sofina ngā. Wa pasi ro pensionga kaunga li kai. Kaunga malolo. Kaunga li kai a elisi vai ngā fōu e wha wawa i ngā ruenga. O se me kaunga wha marsia me lea. Once e retire loa. Kūna mga wale la mō lako ka ilima se rau ka alaile. I lako pensionge e whainge i whange mo le ngā ruenga. Ma re kō lea wango e lisika ka develop pa le ka lengi mo le ka mai kongo se mka ngā ruenga. Kongo esi. Da ua teme. A whai o whaafoka mai. O tau o whaunulunga ma CEO zia ua ova ma le tonu se fulu fast fulu kausanga o kou se i ko finga ngei. A ua pasi o tau ma le ono lima. Wale ongo lima le pensionga sa moa. Ia, ongo lima. A ua pasi o tau ma le ono lima. Olo fui tantununga. Pe ongo sifurua. Mo tau na wha se etuanga. O le winga la e lai no whai atu. E le wha pea la umaro wha marolo moku. E ia tatou tō finga pe foi le leo advisory roles. Tō finga wha fautua. Tō finga wha board members. Board members. Wai tofu umamatanga ruenga I Samoa. Ma la tō foi board members. So e mana ia ai wha se e ia I tangata nei. Ai sui aku whai aku ngi suinga. Wha me ia ku isi au karavou ia I lalo I ma I la tō manis. Wha me ia tu wha pena awalanga e sila foi oele ia taua. Every year, e silia ele se lau ka maiki skorsipi Samoa. Lea koe fo iaku a maea, ala ko wa aonga. Mo whaila u ka mai assignment. E silia mar every year, kako whangau e skorsipi fafo. So e kausanga la, man koe kausanga a koe wha kausanga isi. E koe fo iaku la ka maiki ngei. Po alo matama whanau Samoa. E fo iaku olangi ki piloma. O ka okangi whailonga. Masters, PhDs, engineering, o le hauma science, art, o hauma business. Ai fo iaku, e le mawhainga mauangi ngā ruenga. Leanga o lai sao wha ia yari tangata. Wau tausa ngā o ngofo ai. Ua peia o meanga ia. O le whisiri la, o whea o le a wha o ngā ai e lea kangaka, po o lea tamaititi. O whea o le a wha o ngā ai longa si korasipi malanga kusipasi, maonga ko mai ia ngā lenga a mai ai e malo. Wau isi e korasipi e malo. So longo winga kasi la lea kupe mai mau lea tau. Pe a tatou tilo iai, ele mo musu o kangaka ngi o ese. Ka honga isi kapulafo ele pe whaaluanga sangi, wa kourea kausanga, kouru, iwa kausanga o kauronga marosi la besi. Se whaavongo le a wala e. Lea taua, ae fua iei o e matofi tulou, ko finga whaafaife au. A isi ngar ka iongo kausanga. Whai le whai ngā malolonga, whatua, e o fo ina inisio tofi whale kalesia. 5 ono tausanga, le e nana whai atu. That's good enough. Ia te ua ia ono tausanga waka kaung kilo roa. Ia a sao ai le iwa mangaia. So le au te whai atu rau tala. E iei CEO rei re kaimere ngai. Nga oula I kiki mai ia. Yes,
le nga sakala ikiki arua ku ia me ka faonga fo ia o official pare mia e oi makaanga e oi me fapenga o tangata ia no tamai tau mai lai fainga ruenga ia so le ngofo lo o ma ku kua ia ko I inga ila fa matai le o le mafu anga le o atu wai ka ko sa mo ala ele o kele ai fo ingising o si kele ele se komisi le malo e monitor inga le alo di luma mkanga luenga ilano ke ka inga kanga le wa ke salo anga monitor every 2 years po every 3 years onga mo wela yele kusa kaka ngo fongo fa on fa mo ko per malo ele o improve po ingi me fo mkanga luenga e fa ro iluma le mkanga luenga le wa la ro mkanga luenga lunga la fonga lo malo iluma so ele fa pera o foi a kufa pele o a kongo e funsi mkanga le a kele o mkanga luenga ele pone ka ko la ko o la ko ele o iluma penga ngo fongo foi nga pa wa me mo kongi a se upuse o nga luenga le CEO o le va ai o isi ka o isi mea e fa le em ku lunga kulanga nga luenga every year a foi le ma te fa so le tele ele fa pito ele fa ya kulo please don't awangi a mai so ma fo fast HRBP me ia o le fa so mongi a mo o kulanga le ka ke kala ngoa o te ala tu sa mo isi o malanga ia ya le matanga nei pa inga le te atu nei ma tu le na wana fa to fa ngata la ko ya si o sa mo ile lua feru ko no o le winga la utala mai lai le lua fe lua tasi lua tolu o tala tu te sila fiele e do lai ave taxi ngi si o ngai uso o le mato tau sanga ke fa yakua ma le kausanga sai luma to mato pesenga te le fa e ko kusa uma mai si kausanga ko ke yo la utala le e ye scholarship ngo sa o nga uma le 13 scholarship sa o ngi usila manga kuo ke le lopo ko fa o po kala menga top marks a New Zealand second mai ai fiki ia e ava pe ala ile e ke metal average really UP white I Samoa o tangata la yo ke karango ko kama fo ia sa o New Zealand o malele yo la to fa ilonga insingia so le life o I taxi sa mo ngai kama ele ona ole kau e mawalunga le tu I am telling you le lope mawalunga ku failonga ye lo failonga la sa fai kan kale kong ke mi mo mawalunga ai le ai nga luenga mo wa fiu e apalai even ele o faulunga even I principal la levels fo nga ele ai ni avano ala tu te mo le ele belo finangalo Samoa en lau fionga le pale mia ma le fast ma ngai o ngai issue ma te vatu o ke no fainga o ko fale sa tu ya ma no fale o lona le anga maybe o I le si le trick ai le o ro ku le isa o I kongua le trick ai a sau le si ka mai ki malonga ko mai e mea kau agriculture nga scholarship mai ai fafu ai fo ia ku Samoa le ai ma se nga ruenga fare agriculture nga ke maua mai I le malo le mafai fo nga fa maku uyengi ngai aseka e alu ai la le ka mai ki fai singa nga ia poro ke ki po le ale mea a tonu e pengfik nga ore ka fio o mengi o fea ole a fa nga ai o la utali le e kasi ale mea fa nga ia o le totoi no le marijuana o ngia le to le nga fo o la ye de ko mai le mo le meo le fa feu sua yo la au fa fefea na fa mo meo gardening mo meo me fa pene pa wanga me langa fo la o yir ko mai a o le lopo fe fa nga ko ngulo ma fo fa o le a walu le su er ku pe va fi o mena le wutu la mai Samoa o ka ngaka fo I ko ke le ka pisa mai tu ingo mena yo fa fa sa inga ele ongi au le au nga le ya tawa e le ongi au le au onga a fai tau te fia pine le tala le fai atu e asiata o ai le na one of the first a le nga sa kia mai aisa kuro o le sui ko me singa o fai ngā pāloka sui ko me singa o fai ngā pāloka
O ai le lave vea mai isi mea, o ka ngaka singia ole custom. Yeah. O ai e lave vea mai isi aisa, o ka ngaka su e kusi ale nupi fa. Kosi sila. O tamaiti e a feki de mea lea. E lea ngai uru au lea onga. O kosi sila la. Kusa e ole au a onga mane au waka maia. Ona ua lea ine ngā ruenga. Mafua mai eisea. La le ai gatekeeping, o la fo upu gatekeeping, o le kipa. La e ngofo le isi CEO ia ki ngā ua ova ma leo ngolima, fiku se fulu, koi kiki valu se fulu. E le fia o ese ma kofinga ia. Ma whale angal malo. Ia ngal whale anga mea me ke ngofo wa o lau koi inga malo lo o makua mai a ngoso i o kulou. Ngal whale anga mea e ke lau fia poko wa o tangata ia. A whai au kako por kalame ma mei e kasi arkala mai so i ko ki fia poko so i ko ki fia a ole la ua makua le ko iai ai kia fou ole mele na le tupu le tu ya e ka kau le malo ngai se system le le monitor ila ko CEO ya me se o di pok fat masinga e ka me CEO o la sanga me fou nga fai nga masinga e fie se kupel malo nga sefe mai la kom kanga luenga. I lalo lang kai kai. Ya le na tonua. Ole winga la le na fai atul tala. Onga ole fo ikau ke kau ma fai ave o kupe fo ia le malo le aru ia onga ia. Al fisiri la o aru onga. A wau te loa a fai ngai e fai se survey ma se suenga. Pe fiangi kama fa ngau a se fai ngumela ma se kupe nga faalu iskora sipi e fafo o fo i mai o ifo kongu le malo ke rola ukala kasi la lea i ku le ngau i kupe ra ku e sa alo dara le kasi lea paule me fa fika ye loko isi ka mai ki mai si fa ngau ua ma waila va ngoa o mai ngi usila o ya uskaria ia ma o i fiki ai ole fo ia tu ya Samoa ele ia langa ela ikikisi o ka ko ku ua ela ikikere kelengi this is why na lu fo isi vai taimi ia le atu a wa va tu pisingi sia sainga tele fo i upu matala na fai ai ai te lo na lu ka ko ma fofo a fe ela a o ngi kanga ka su inga ruenga o fe ela a ka ko faikio fo ila fa kainga a tato faitio i le kelo o whaoro sainga kelo o whaoro arvisiri o whela la ao ngei maus korasipi e o e kausu e ingi me kausi o la kou ainga leanga ua whaikai ko o rua ua whaifahanga ngofo ia i le whale ma unemployed onga o lea e ko alia lea ngofo o isi o whaia onga kasi lea makakuloua o isi whaia onga primary school lea no tatele nganga vale ai o Samoa o lea kau ke whaasoro anga i luma. Awa po le alo ko fai mai experience. Yes e ka ua. E iei le ku le o le experience. Yeah. Ai o fo ila inga kila maleanga le amio le experience. Sa ora kwa? Yeah. Yeah. Ele o le mela nga le ko va ye fa ka ke le ku langa le ye ku le epa. No tele vatu le Leanga leko ke kalango e isi fa mai nothing beats experience. Yes. Ai le lau fa yaku le afia firingei. O ke le au ke le nga kala. O le kala sa o kaunka ko faya li atua. Nothing beat honesty. That's it. Leanga o le nothing beat experience. A o la inga turn sour kamanga. Yeah. E makua ko e costly fo ile malo kau suenga. A pa ko fakasi experience more honest. And then that's what we call perfection. Perfect faith. Yeah. Obviously. But then the only reason why you kau le happen me ngalanga pa mai nobody's perfect. Longo winga. Ai nana ta vai atu. E ta ua I agree mo kari inga nga mea. Ai ya o te talitonu le mea lea. O le believe i le fesuia. I le fai ma fesuia. A uma fo ilo kaimi a walanga o lai fa kon kala ke ngaruenga. So the only purpose and the reason behind le fa kon kala ke le atoa. Leanga e le reason le.
Awalanga mana tua mai foi. O kuila e panga fai ara mele fa kon kala ke o ngaruenga ia. Fa CEOs. Awala ka ko ke koe complain. O tou ia lena a ile mele leanga ore kasi le meanga fa kon kala ki. A ole amakanga mai ia. Sa pe ia ngaruenga foi ia e ke mau loa. Ia se longa e ke ngase wa e mai pe kuli o ngo ngiau me pio pio. Fa ko alusi la ngaruenga. Ai a vaila o le u faile por kalame le fa kon kalaki. Ya. Wa ka foi langa pe ya o le running or government. Pero al malo. Kai mo ka usanga mo ko fa. Ya le na tonu so fa si fo le o le vaenga a o tai ai I le a tawa. Wa mana ya a fa pe fa se tuanga lu ngai kanga ya. Avela ia me o directors, board of directors, advisory roles. Ia fa aulu ai me fa tu pe ama fa fa aulu ai si komisi ai wo fa la ko lenga va fa ngo mai penga no ngai fa o la ko ro sa ko le malo a o singi ra me uma mai la manga ya they can go through the experience fa lo me o private sectors alu lo run lo business awale running awalo like ko we kele masaro mianga oi ai with all the experience that you've gathered yeah masau saving ma me ma lava through the years of service alu lo run lo business ai fa nga mai la ia le ko circulate mai le kupele through ila vaenga fo ile le private sector awa o le backbone le o fa nga malo vai. Wa so le fele malo pe aka. Ke ngoi. E o kila wa ki. Wa fa ye ngau ka nga nga malo ngo ka kale. E ko ngau fo la ngai pising sila la fa. Ima manga koala. E Nietzsche me test ai. No winga mo fa de ye nga. Ke lo ngai. So the bottom line is a fai o tato mo fai identify ku langa o fa fika uli le ko kupu Samoa maybe o le ngu melo le au le fai nga luenga a le telo tangata ia telo ila tou tangata fo wa fa ule mai ha o isi fo wa mai ali 13 o isi mai ali US wala ki ya ngai nga luenga fa fa ya o nga ia wala ki fo ina inisi ala leo matanga luenga leo a jato ia ila va nga le ia tia u fa tai le malo o le ua folo mai le fia fo si kanga ko kongi le ia o ngo kala ia fe fa o no tala mai le fa tala le sai fia fo le sai ko kala ia le o si tanga le ono tala le tula na baua le lave ia kia o le vai su le va tu pe alo o vai vainga o le vale va ai le minimum wage male ko kongi o CEO male ACEO ua matua va isingi te lona te sila fiale a taua nei ni usila te roa auskaria ma kungu i fafo e iai pasene whaatulanga ina o le vāo e ese mai ai totongi a mata ma totongi o tangata i whaurulunga I'm not sure ngai New Zealand but maybe 20% e le ka kaunga o vaku wai ai a kou sila i Samoa ka la lima re kongi a makasai ai a o CEO e ka oko mai lunga le fia valu se fulu wafe le iva se fulu wafe ile se lau wafe le kausanga lono winga angelo jilo ile vale ka la lima su senge pe koru ka la le kongi a maka or kanka whainga ruenga lau kele ai koe kiki se lau ka la maungupu le ko kongi a maka or whaurulunga ora matua le fitau ia ia ua lana tu ai ngava kaunga koe ilo me ia tulo aku manga ia ta ilo ia se fato fala inga e foi la ia tatou nei o le rate le minimum le ia ka ko le lusu to lusu ko kala au ke lo o le mawalunga la ka o ko mai ai le rate o le o le CEO o le se fatitai Ongos full, limas full. Por vários full. Vários full. A gente sila lá, lua su koru. Ya la tau ia se tau minimum let's say 70
Ko sukala a fiku sukala si fa isi o si vanga isi ki roi o ngai le ya se mau wala nga e fua fa te tau mai le kokongi a makala au e ko kele la fanga e le o mafu anga le nga o ye si va nga le eto o ela lea e ke fainga ruenga le faka la ka koruia le mele sa mele i pipi koru kala lu kala ai ko avalu lau fanga a o lou kokongi ngare paulea o le leo po o le foma ia po o e ke fainga ruenga le bank ia vai le kokongi o kako pule o le fionga le li pule ya nai sa fainga ruenga le INC di Samoa kala di masuse ine ikula mai o nga failonga qualifications ai ole na fa so mai fa maru lo jolo fio li pule le o kango failo tala li masusen ia many moons ago kala li masusen e farkupi a faila ia te ole fa na to ono to fitu to van fa fe nga lava longo winga kala li masusen e fia lau annual le kausa what 6,000 7 I don't think. Yeah. Penga se ongo afela u eni or kausanga. Fa fe na tausia ile a inga ile toinga. Maybe this is one of the reason ale uma lo wakila makoi lo marko ke le a le. Samoa. Fa vitai le finga malo. For the first time le wasi iasi ile. Ai mai fa fa se fu wa. Se forma nga fo. Ame elango ke lo fo nga lo nge fa la ko grading system fo le fo qualification mo me fa penga. Ai o ke lo consela o ka kai lunga ka kai le ko maula lo le ai e ka ngo race le ko nga sukala on ka fe lo mai la ile sa la malanga burburi ke ngi le ma ko fo moriska ma lo il mele ia malai valele o sa mo la ko la ngo fo silo e por la ngo peise me wa le ngo fo mio wa ke ba ko fa ngo me kiaf ia mangai ka mo ki ka mo ka va le fa me ke ela ko kala langa ngo kongel vai aso fo ka aru kongo pole ke no por se furu el po fo ka aru kongo masingi lang ko mo fsile pe firo kongo mai ko kala le kula ai e fai lang fango ko fa mo ko lu asa vari mai o mai I mala vale le kala le ku e ke ola yo fa pe kalo fai ngai ainga mangai ka ka malo le ko kongi ko nga kongi o nga kongi o de fanga fa ma nga mala vale le mo le bao fa ma ya mala vale le e ke ola yo ko nga ka nga ele ka kongi ko kala ko se fu kala le kula ai mai se ka fo malo ka fai fanga consider le yo ainga mal fanga ko fa ka maki a ko kala le kula so mo sa le ese fo nga fa fanga lo nga por mala vale le kilo fo le ile ka male mo lo nga inga pe fanga ka sir ko kala le kula ya ka ma mo ko lo ka maki ko fa a foi le winganda le tati fa ya tu winga tonu ana le mana ya ile ta fa so ale fa tu bona tu walanga o fa kai fenga malo tu le mai e kalia ku alalo now ele fa pe la vatura ma o tu alalo ia na su ia fu ala ia fa fetai o si ile o kala ai vai a ka ngo e fa calculations le ton ku kala le ksango mai ia ai tango ne fa annually you ole between 5,000 to 6,000 annual kausanga or kau ka ko sa mo mar mele ta te vai tu o le no afena e o mai masinga ia ka fa isa so o le ngo afenga e ka vale ai masinga nga o mar masinga e ko ri mai ni usila ki ko sa pe ko ri fa fo ki ko fe garuenga fa tu fa nga ina ta to ie malanga tu sa mo o ngo afenga e ka vale ai mesela o ile ke la ku sa uri la fanga le asi mai le lo fe ka wi le makeki mai e ka ko ore pega wa ese kai mi ore ka ngo wa ka ko ka ngo lo me yo ma me ele ka ko ese se ko ngi la lo mo se fukara kai mi
o e kaunga maka sukala ia e whafka ilo ili le kofaringa fo e malo e mo wole kala o so sankilenga mo le menga e mo a kaunga o sukala ili mo whainga malo mana ia a vole winga da te whaia tuai te le mo tato vaila le mana i o system le o si ilunga le pensionga wata si le vahenga le ufola a retired la o ko ie nga luenga ia lea ka i yongo lima le ua matutua i nga luenga a o ko retired ele ai ma se lusi o se kupi amen ele fa pe ole ama kwa completely lusi sa kupi wai mana tua isi ofisa fa nga luenga ia la tu package fu ile le la ua ia me o sa fanga la ngupi fa o au ke nga kupi ai e te fa moe i lau peni sionga a fa pe fifa pensionga do boye misa le tu longo le na vale il pensiona se 300 ko se la ya tolu se la ma sisila alanga e retired mai ele kau make was set me uma mai le umi nga e fainga ruenga ele ai ma se CEO o ke fai pe mai e uma e retired ele sau le ma sau me nga se fi no ele kari ko winga e retired mai o kanga kale wa mau ku ma o fale o ka vale o au ke unga kupe maybe o ngai o fangu o fa kau me le nga o le tua le na ro wa fu mala nga ruenga sa e fa maongi mai ai so o le mela le la enjoy your retirement a o kanga kai e malo losi le feo ai ma o le o fio ko sui kulanga o ko awa e train lava o ko nga level nga le experience nga ko ke manga o o kanga ia ele o yin ka ko pengfiki sa mo a me ai unemployed o nga kala le o sa pengfiki le ai lo no winga what the tau on a rotate roll le me se pe ya ke ofo ole maule mo te fa so to a disagree ka ngo foi fafo e ke le fisiringa maybe o nga foi la ke va pengfiki ya a fai o le ai o ngo foi fafo a disagree o mele ma te fa so ka ki ia ngai kanga kai Samoa wala o le tau introduce le mele ai a ke ai o le ngo foi fafo me pie le fai ngaruenga o ele o kofola o ele ka ile mele fa le ka fai ko fa so ta dia langa i tanga tala wa retired pensionga mo ku fali peso ngai ale atawa el fa ka inga kama loa own his house kau ke le lopo yengi si me ofengi a sekar ka malo o yai he's just enjoying retirement vai a free la u pass on long knowledge well trained kangaka he own businesses ye yang pisingi si sa fai pisingi si o a uma me o ingivesi ele ma i fa pena lela ele rest in peace ole rest with peace ole eva vela fia ka polo fia la kungu Australia New Zealand America o fia Samoa ole nga le ka mori yak mau mal tu lang ol pensiona ai fa kai ia kungu ngai le ia tau ole at least mau le me ka ole unemployment benefits le ka faile national wangi nga ole me ka ole fa le job seeker job seeker le wa fa yer me nga singa kai mi su singa nga ruenga mo singa so songi a uma eloa ia pe wa kipi e fo vai o system le tala no do e ta hua mo na ta tu a inga sa mo fa tai ele malo ya o le kulanga o ai fa tai wo yese wa amaka me le ngo kala ya no wingo le eno na le la ta tu tilo yai fo le salary ole o lau tongi a to al tosanga mai le ngo kala e maybe wo tau au sia le mia a ke fico solo va sul cara al vaso ko fe longa wa ko ki pese fo no pifa ki pese tax ki pese me e mo fa wo la lo fico sul cara al vaso la ya mo ina ia tau fa palengi la le minimum mar ko inga ma walunga la ya e sa o le ya ta tia lo fai nei inai tamama nei tina fo ngai la e ole si fo ila mele le o tumbo inga ka fa vai kai mi le ya tawa au mana tua e tasile va nga le o tupu ai le fa pe ai le inga ruenga fa vai kai mi mana tua le amatanga vo nga ruenga fa vai kai mi le ya tawa o fa so ai la lo si tasi o tama wa vem fa fe nga inga te le o ia le si
le si so upu fo ile le na mai ngā ruenga through Mr. Apple mai Samoa ya so ia mana tua mai sa fa o ngā e kampangi ia ka ngaka Samoa agent Samoa e o sa ili mai tangata ka ngaka ngā ruenga whawai kaimi o le mea sa tupu le ia taua o ka ngaka ngā runu e sa o a ngā le ngā mai kaimi ia mana ia yol vaenga le fa mana tua tu le tupu le mel e tu langa le wa ia ai nga fo il fa to fa la inga fa inga malo o le mela sa kupu ya so ye nga ruenga fa vikai nga o nga fa mo kampangi ke kele ngai usila me sia ka nga apu ka karango ia ngai wa fa to atatala mai Australia e pe e to ala fa na wai nei me ni usila sa fa o ngala makari ko winga e kampangi ia agent Samoa e fai maso upu Samoa ma fai interviews o le mela sa tupu nga waku ka ngaka Samoa ia fa akalangoa saoa au mai sao ka ngaka fai ngaruenga ka ngaka ngalue maumanga ka fai ilo fa to ngalue fangua le nga fo ilai mala malama ka ngaka yengo ngofo ila lo e o mai ka ngaka e fe kawi male ngaruenga o le mea sa le ngaruenga vai kai mia soia o le mea tupu o ka ko kangaka nga koe whaale kongu wani mele. Now, I am not, o kere kua ia ko kero kangaka ia nga mai kaka. Tato tangata ia no mai. Ua o mai. A ua maua ia mea vui lele ua complain. Fa mai lea nga ua, ma. Manga kua mai la. O re pālangi e kalia kele le feedback sa le Ua uma e neila le ia taua. Take over lo e palalangi fili e palalangi la ko agent palangi e su e mai kangaka o le mela le ua tu Samoa loa agents ngai interview lo tangata Samoa mana tua mai foi tatou o le kangaka fai whakoanga Samoa ku loua e kau whaalele le sibiri le ngang a o le kangaka ka whaware a o kama foi le e parparaki ni mai le ere fai whakoanga a le fai ngā ruenga ia pia ele leile ngirisi pe fiorolo fo o le la wo aku palalangi fai fa karangoanga fa longo kunga ele leile kari fesidi ar kanga kare le fai ngaruenga ya pia ai struggle kanga ka sa ole sa kaunga mai e fa karango e kari fesidi piki mai lo makama ya kama mua ya lele ele yo ele fai ngi maumanga le fai ngi ko nga fai ele ya e pe a sengiu le olanga akoa ele ia lu fiso soangi kama markinga ka malanga le wakele mai ai role la unga langa ile leide ingidisi le la usira sila tu la lo wo to sila la Samoa me se fo o sunga le eto olla le fa fika u le ukura i mai ngaru ka fa fika kasi le vaiaso ai mai ilis ya e de la ba wale fia usu fo mo kingar ku ai mana tu o me nei nga fai uma siaki Samoa o me nga wa umana fa manino fa malama power me yes I can do that yes I can do that yes I can stand all day bye yes I know it's winter I know it's summer I know I can wake up at 4 or 5 in the morning inga ia pasi ele sa kasi arva yaso luava yaso ele fa ngofier pe ai runga mane ako pe ai runga mane ako sa lo mane ako apu mamafa a matalona fa tupu fa fitauli la lo mai e ile si kanga ka wa o malelei nga siri aku nga kai mi mai nga ngofo makausi er kampangi la lo nga ilo nga so fa nga lo maka ko kai em para lo vale mai o kanga kala ia nga o mai Samoa malolako intention e ka ngu uloi nga lo nga fa vai kai mi mo sola lua fa ko lua su er ko lua kama kongu ia le o mai ma sikr ma hide na chendanga pa war ma fuanga yesau ai sa le ya le mesa yai mo a wa sa o atua na tangata liation sa mo yesa yai e fiu ka mai kiki ka fa vale mar ka mai kiki e fia le ngi di sila fia ngang wa isa mo e kasi al fa longo war ka kala sa le so upu sa mo le laku le va ai ngaruenga e kasi ala nga fa longo makua fia lua o ingi usila ai a fa tala no atu tangata sa o lai fai le faku ai nga kausi o ka nga lui po le a le fa ale le yo ngang
ai kasi ar whaalongo ngai kanga kai ngau e whai mai o ea o ngā ia o mela. Sa aungi o lela e adu pauar mea ia whai ngō fia o ngā malama o i basics o le ingidisi. Lua, lai ai supervisor Samoa ma fomengi o le a oifo fisosoangi le whai ngor ngā ruenga. A war fasi ngor mero ka ngor apu. Ele mo mi ai sau 20 years of experience whai whakoanga i Samoa. O ke whai ngoanga hea ure mea lea, it's a 1 year experience repeated 20 times. Leanga o le mea le whai a whai o le purungi lea, o le purungi ngā lea. A whai o le whaavalavala o le whai ngā lea, o le whaavalavala ngā, e fia se lau kausanga ke iai, o le whai ngā o le whaavalavala o le apu. A whai o le kau o le first, o le kau mua lea, o le alava, o le whai ngā ngā. Paule mea, e ke whai so o mai masangi roa. Wa ia ia oe me o kama i me ko kia ma, tactics, voi le whai ngō fia inga, ngā ngaule, lea. Mori. Awa ngia whai ngā apu. Awa inga i mangua. Ku maria i lalo, e vor ku unga ku uai. Instead o le, lea. Vai le sau o le si kaunga ua ka kia a koi. Vai le sau o le, fuki mai fo i le lila. Ngā mai lola i o mangu angua. Vai mori. O le mena lewa tula i mai so o matua i o lango ina le leile i ataua. Le whaato whala inga leanga sau ngoa i eile fionga le palemia. O le ato e tu ua le maro si anga. I fongo whaavai. Mangu. Ma fua i sea. E malama le lei a makai o ngu. I kaka ngalu dui. Malama le au kawhau vali. Malama le lei. Ma o le lei fo i o le toi fo i ai. Ina ia malu pui ar melea. Wa nga o nga sau a lai whai ko orua i Samoa, e sau sola i ngai ma whai le sko orua. Amo le a inga sala. Ka ko halu i mea sa sau. Se vanga nganga e sau e ke 5. Le a whai na o ele te sau e te 5. A whairo e ke sau ai ma waisi ngā vangoa. Ai so le, ai sau e mo so wa vangoa singa kamaikai. Alu se kama ika isinko ai wiki fa kilo ma le ngai ngi urunga ri yang sila lopo fere me nga ko ke ye. O le fa ta wala le na ya tau. E makua yo ulango ingai. Le koe ke winga le la ke wai. Ngaru nga fa fa kai. Te mana tua le a tua. Ma fa so ma le tinu u le siaso. Kai mi o le lei. Kai mi o le lei me uma. Man tuan tanga ruenga le sai le ki. Ingor mai poki ma le ki hu. Nei Sylvia Park. Fa makala mai loa e a vea fo i le fionga ma mingiska. Fa mai te loa e siata. O fa pea ua o se mingiska o pesingisi ala manguia ma leipa ma ngarunga fa vai kai. O fa tu i fa mai. O keise se lau kumu e ki wailo office. O le counseling o fa finge wo aku. E ka ofi le wari e koe fa fo i akura kai ko roi samu. Fa mai ua sili atu le tele o an appointment. I le kauma fai o fa finga i wak. E o koe manga koe koso whakaka. Koe a wakura wari ia. O le ala le winga o la ua ona ufatu no le fionga i le mingi skar ngā kaimi. O le ala lau solution. O le ala le fofonga. Era solution e fofo. Ia solution sala le fa mai le la aver maro si anga. Ai le kupur benga. Ele tupul le ele ye se fa malo si ai ngor fa ngor ngamia. Ia langa i fa iska ngakala wa pe ola to agents matanga ta Samoa. O isi ala kanga la ufa ko kuinga. Ia e te tau ona fa le se la to so ala pulenga. Malo. Fa ko ia nga ingisi ka mari i o la to wa o fa ko le ia la to nga luenga fa vai tembi o fa ko inga fo e kampangi la lo ia ma Australia ia jaula ia o melna o le mesor out le malo ina ia fa in ke unga le e ka ke fio ke Samoa o ngile ma fo le o ke le lopo ko fa la va nge wa o sa wa ia o kilangi i ngarunga fa vai kai mia e le vale o maro kampangi ma Samoa o la rolo le o work i fanga ngai e tso ka inga le Samoa musila ma kampangi
Ele iai whakasi, mo ngora ko i whawhikauri a korkausanga. Ele ko iai whawhikauri. Ai, o kangaka lenga ke vaia ia kangaka ingei. O ia ngai kaunga kūlanga le a lenga leanga kanga ia kama ia. O ke le ropo ko e whaipe ingei pe le wa pe mo ke longa ko e whai nga le longa kaka ko me o kilangi ia o whamawa whale manganga luenga la kou ke ropo wa lua se lau lima suka ka o kilangi le sa waia. Ai, o ke pe umara ke ringo le ba ai ele e kako Trade Commissioner ia au whangaranga. Ai, e alanga ula vale ma whangang ma leanga ia kaka ingi. O le leanga kaka le ba ai ingi. Mai le whai sa monga whai se mea. Ai ma ngi ula vale ai. O al mele ka umare ia e li poki mai lo se meo ka raku whakarongoa kaka lea ma so da ma uma nga ka umare ngupia ka raku karongoa uma. Ia ke ora ia a whai whakumo pere system nga. Wai re ka kongi sa mo kaka nga oi kongi o sa mo. Nga kongi ia kanga ngusila. Ko mai ngusila le bangoa e sa ili se kanga. E mwhai onga relate i ko maa ka mo kingei. A mo se ka mo ki ula vale ngai. Ia wai whai ngoa nga o tama. O ke la ko o tama. Wai al fa longo ka mo ki. Papa. Ai mai kala o mo ula vale aso. Ia man ko foi na ala ko e vai mai a ko o papa. Ko za le wala ko roa pe u fa suiki la selu foi le amiu. Ia fa ko pe nga le nga ma singa ngola ko fa fika o le umia akiri. Wa nga fa le ko ka mo ki bili lo mo le. Na. O te sa uma sani foi se tase to fine sa ia o to ia ia nga luenga le fe ngai ma le liaison foi le na te fe ngai. Te lo foi tasile na o la mata i tuina foi el malo a wai ia uia ore kangaka e sau sori kula fongo faingo fia i ole ia jau foi o faingo nei me o tua faingo fia a fainga e sau e failo ko rua sa mo ai e sau wa fa maungia ole o le wa e sori langa o kula o ia inga ia le saingi kere i sau ia jau loa e soli lo tu la fono allo samo ia ko foi po le ama le situation e kopula lo ave langa e kere isau so loko fuaki e ifo nga e sau i lalo por kalame o nga ruenga fa vai kai ale malo ma nga ruenga le ngaro fa por kiki yes it's nothing to do with politics o nga ruenga ngai o le vale le ma va so kanga le funganga le lo lu mo le funganga malo e lua ia le lengo sila le sa mo le la inga le ka whangaranga. E le me fa por ki kong fa e me. Le na tonua. So ia jau ia a e saua ele fa maongi ko foi. O winga la tala. Fo ile lei e ko foi onga luenga fa al malo nga saua nga luenga fa vai taimi por kalame al malo. E ke foi la e ko fa uma le lei le kulanga lo ia nga e saua. Fai kalia lo le o le personal life la oi. Le mea pakingo aranga oi. E le fa pe ala fa foi oi i sa mo e prokalame. Onga ua apa ku fua le malo e loke la oi personal life no. O le mele yai ua e solia fainga fa vai. Mai inga o lau sau. Vai. O le mea ngai kaunga si la fier ko kele. Awa o lou fa maongi ma lou le fa maongi i lau kaukonga. O le mea nga o le mea pakingo oi. A fai foi la te foi sa mo o nga fa foi oi ku lango por kalampi. Fai kalia le o e malau mengi nga fai ngi. Po auskaria. Po fe fa au ia fai kalia foi o e masor au lau le kinga ma fakia sa mo. A ma wai mo e ku nga ngor figa fa si fa mo fai kalia o le menga o le meka oi. Ai la ua uma ona tapui tūlanga le leima tūlanga loa ia o le por kalame aia leanga the show must carry on. O le whaingaranga, a o le maanga ia o le ave lunga i ngu umawhio anga i mei o whongwha vai. O lona mana ia. Wālanga e ke fo i mailo, e ke sauro e ke whaingaruanga whaavai kaimi, e ke sau ma forfolanga ia o le whaamarmarunga rangu. O ke o fo i lo lea lofa i lo a inga mau makua. Ai e sau whai au mea ngā ai amoi o sala. Nga awa o le leanga la, e le nga kai amor sala, ai koe avaku moi. Ia ula, ia. E matua i o agree
e ngā ruenga whaavai taimi e toe teu lelei. Toe whai lelei ni o nā iainga. Ia matoe o atu o lau vaenga ia whaalong kaka makanga fo ia lea nguku leanga mai i whainga malo. A lea i roa o le whainga malo lea e iai le malo si anga o vaenga nei. O le koe a mai a le whailanga poro keki. Ia, o le ke ngā ruenga o se mea siringa o ngā popole kampangi ngai. A ma fo ke ngā ruenga o ingupia, warang o ke ngā ruenga o e se mea lawa o le whai. Ma kauri e fo time tape a kampangi ngai. Mo ye lako kai fulelo kai mi ave me va alele. Ki di vai me on time. Ai aula kai mi e whainga ngore kaka. Wa misi a kore o ka kampangi. Ko apa pola kampangi pe a ke ngaro ka mi ke sa whainga nga. E kaulanga mai ka mi ki o nge malosi. E whainga au sia ko nga kulanga le va venga mo o singa me singa lenga. Ele mo mo kama sore. E o le lima va va o le mo isi. Ale tulo. La for the no ngale show no mai sunga le fionga palmbia. More than 20 years. More than 20 bodies o kanga ka ko fo I to lo o mali diu. Mai nga ruenga fa vai kai mi all together. Ai mana tu le tele a vaenga ia e afia ai tu langa o le tautu le moe fata mala le ka vati. Le la fa mangi le so. O le si me o lai o papakura si vaenga sa mo le ngai papote o si vaenga. Lai takanini si vaenga. Ai poko mo whaingunga pia le ingo whanga e kasi. Malama kai au le mo moe. Mai o le si vaenga le tūlanga lea, aua lava ne au maia ni tangata na whale pui ma whaini ala tō morianga. Le si ngā mea, e sao mo e kakang whale pui. Ola o kala mo ia lea au vaia o e ngō uruanga e whale pui Samoa. Ai e ke ua manga e sao whaafua se I mai ei mea ia. Ai ngō uruanga la lei tūlanga le winga o lau talawalanga e lea tau. E se fo I keises whaafale pui. Le winga lau tala. Mana tua I le tangata fo I le pio eskengi ma tūlanga. A lau te whai atu, o e le te whale pui mai o lau tosteine. Tu lou. Whaturanga ngana whawhai ngō fie. O e le ke whale pui mai o ngā o kūlanga. Aisa. O le aisa. Nga e wha maruanga o lau ngaoi. Mea ia. O mea ia te tauna na. A o vaia kua e se mai ngā ruanga whaavai kai mea au ke wha maungi e inga. A le tēnei New Zealand. Le o ka upapli ka kia oe, o ke le inga le formal complaint. Se I toisu e su e tu inga kilia nga isa wei mei Samoa. Ia nga, o ele ki sau New Zealand. Ele le iar wha mangi ngō ngai vahenga ia le atau. E se mai wai peo no wheatu. E ia la tau na whare pui, tūlou. Ia you know, really depends. Wale hafo e kūlanga iai al mea malo. Ai peo no wheatu. Leanga e ia le au whaikiria le kongor makanga ruenga leo. O le makuapa lafua. Ia. Ia nga. E manga la ai se mai ei oe. E lau kamarega o le whanau minska o leo. Wale mo se kiria o kama sau whawha. Boss. Oe. Kiria o kama leo mako aima. Ia, turi mai. Sorry. Ale aka e whamai soli. Seo ka mako ainga. Koe ingo I. Ale o ka wako. O wha longon me ngar ke fongi. O wha longon ke fongi. Ma fua mai funa ala kongel malo. Vai tatou ye. Ma fua mai ala kongel malo. Wai e rakuro lava le ainga. Ia e oi uma pe faipule, pe minska, pe pole ala ko nga kulanga. Wole mole kiria. E paole lava mor kiria o vili o ofisa leo. I ka ko kama hola le. Po logo po ai se vai. Fai mor kiria. Le aling sa mois ka kai. A vela le tu fai tu le ele faina ko ke le ia le ka ke vai kwai o lau pe no fatu e fai ai le feeling o ai nai fianga I mal tu langa o le mai ngonga ro fai taibi o le vai le ale o le la mtanga ruenga ale pilsinisi mala manuia leipa mtanga ruenga leipa ai a whaatau nuu loa ma wha amalosia loa le whainga le ave tua e whai mai e whono wha avai. Ma nei a tele le vaenga le afa. Kwa se lau pasengi. Ai e oso mai ai loa ma oenga o loa le leinga e whare pui a o morianga ia. Maluanga, aisa, ngā oi.
o le tūlanga o le wau tanga mea o lo wha malo stene o a uma vaenga wha pena ia manisi tūlanga ia e ke iloa la ukala e ke sao mai le peru la kalanga le e kalanga kuspa ia ioi e ke sao mai i le peru ai le fa saua o e e fo ile si le io e lei te tauna mo fai le lei ma to e tapa le lei ma fai su enga o io fai ngo fie foi wala ngona fionga pa le mia o io le mingi skau le leo io e fai ngo fie ala ka vili aku so kai le mingi skau le le fionga pa le mia se fa mo le ale o ma to vai tu i la lo nga lo nga fa vai tai mi le fai mo ia fa pui nga fa pui me ala ikiki se silsilange la ngai ngo ka vale a fa ben fa malo si tama ita isamo lo winga o le mena le la sa fa ila lo ia po o Australia se ko silsila ya po ainga isuinga ia le tulanga le o lona e mana ia ba ia ke a vele le fomo a se va ngol le kele ngo mai ka winga ke mi ngo vai ka o ke ka mai fa ngalo le malo a sa singia fo le bai fo mai o se fangaronga fa mai sa fangaronga le power le bai o le marin ko mai ngai le ko ngalo a fa mai sole o ko ka nga mai I fa la ko fa la ka vale ala ka fale ala ngai le sa ka vale la bai ai mai yo mo la mo mai fi fa la ko fa le wo ai le lu ka sa fa nga le por kalama nga fa nga le por kalama le o fa ka ngal ba ngai ia wa fia ka usanga o fangalo ngai le pe so fale po fale ba ngai ngomai li a ko se ka usanga o ko fale o ma ko mai ia ka se ngai ka fanga mo te le ka ko ngai mai maka ka lai le fa mai bulin ka ko ka fangalo ia le mai ngalo nga fa bai ka mi ka un fangalo ngal malo ia le na taurunga le tatou por kala me le vanga o le fiafi ia to fa mana tu tatou fa silsilanga nei fa mole le posiva ale por fifia ainga anai taioli ia male tina por fritua matou aina nai fale la tai ia o ainga o le tua o le tina o le sunga lau le male toa por fionga le palmia o le afia le fifia night ia po ole saidinga sele ni fo I le aso se fumar fitu o ke topa aso sumar fitu o ke topa le aso Freile I le tuisa mau Manhattan I le ta o leono I le afi e ba fai ona pre-book o lo ye ticket I nei pe I fina ngalo te afi mai tatu ofisa mo tatu kilani ya I le ofisa le nei mfai foi o de ta ofi ai sa u lau ya no mera na watu lunga e te feso o ta iai o le ulu fale tolu se fulu ta la tau maftanga se fulu ta la fa ili malie ale tuisa mau band te le fa fianga ma tango fie ia o le fo ia fiafi ta tau te fie fa tasia ia afio anga uma ma nisi o la fanga ia wa so ivi so toto o le tina o le sunga lau le malie to ia e afiai ia fale asi fale lili salani si umu fale fa le pa masale panga mutietele ia satu paitea sa musu ia manisi o fio anga te o misi atu le anga tele a o le tangata I loa o le la au ia tatou lango fa mole ia tatou fia fatasi le fo ia fiafi ia ile fa moe o le tina po le ainga uma o le tua atina o le sunga lau le mali toa o inei lai au kilani le ia ile fa fianga lea ai mo au se talia I sini ia o le aso to na I se furu ma le valu o ke topa I le Pefia Hall I le tasi o lima Lindsay Street Campbelltown pai le tasi leo li anga I leono I le afi ia o le faa sisilanga masani le foi ai mo au se talia I sini le na ia o le tatou faa sisilanga le na ma le anga faa alo a inga foi mo ma au me mai ma Paulo mangafa ia tatou lango fa tasi fa mo nei lua o au se talia I sini e me se foi au kilani ni usile nei to fa na tu siva lea Wellington
I le aso whā o ki topalo no winga o le aso toana nei. Ia ono i le afiafi tātou address fole na Cutler's Entertainment Bar. Tasi valu o High Street, Lower Hunt. Address fole na po le tuatusi fole na mo le wha mo e luasuta la le uru fale. A inga fast ma tātou lango uma. Ia ua tū lo tātou malo o le fia lea tātou le loi le laumua. Ia amu fwoi nei ngalo le tātou Pink Topa. Ia lango sua e le Pacifica Family Health Group. Ia a me se foi o tama matele tuai o le Skopa. I le aso toana i nei. Ia so atu matala awatu. Ia e whailo siaki mo le kanesa. Mai se atu langa foi ia i tina tamaitai. Ia whaile siaki. Ia e whaifua le siaki. I le fo yaso. Ia so i le malitato Market Day, St. Mark's Presbyterian Church. Tolu iwa tolu Massey Road e Mangele East. Ia eva iai o le steak le ngangamui. No winga la tate watu iai. Make sure le pepe o le lapo po o ma steak po le lapo o le tablets po le iPad le yo ruma. Tato felo iai uma tato weva yo i le flea marketi. Ia po le Market Day. Lango i foi fa moi o sia foi ka le sia. Ia toi fa mana tu le posiva fasi to uta e fakasa. Ia fasi silanga mo alo mata fa nau fasi to uta mai se ni o matou polo mo ni matou ngafa o wo ma ainga o lala ma papa au me pone au se talia. A war fa moi sa ili se so sani e wale malu malu topua i o le tatou no o loo fausiina. Leo wa yai le tofa o le tatou posiva e fakasa fasi to uta. Ia e whaia i le aso tōna i nei wha o ke topalu a whelua sumare lima i le hola le whakasā i Dandenong tu atusi 50 Green Street Doverton a mata i le sefulu li tai au le sauli ngā lotu wha solo ai porokalame se ia mai a whaafitai o mawhitanga me le pone ia na utuetu i nātu i lunga le tātou address. Ia ua umare tātou porokalame tau runga le livanga le fiafi. Ma lo le unsai. Ma lo fo le tau tai whaafitai fo i lau songa le ataua. Ia o le whaasoa fo le fiafi. Whaafitai ka fans fo. Ma roso i fo. Ma lo fo i ka ia. Whaafitai. Sia mai. Oi, sika. Sia ma tama palangi. Tasi le fans le tātou porokalame. Whaafitai tele i fo i ia isi o mauso. Ia Manuele. Tasi lea tangata o le chef, master chef ka malo. Ia i le tātou wharenga. O mori le wha malo Manuele, ia te oi fo i leu so tulo, ia tu sai fo o le tautuaina, o le atunu. Ia aise ko wha whonga mai. Talofa. Firstly, my thanks to Asiata and Laatoa. I apologise for my bad Samoan. And also Manuea, whawhatai for the alofa for my little Arthur who turned 4 yesterday, and also for giving the greeting to sort of my Samoan adopted son Manueli. Probably as you can see in the background, I've been to Samoa a few times. Love the place. Haven't been there since before COVID, but it's my second home. And just acknowledge the two of you and thank you guys very, very much for what you've done for Arthur. He's a special little kid. Okay. Hey, mesti pagi le. So a special shout out to our chief. Ole ka walangalai, he's watching right now. What's the suitable chief title we can name our friend? Because once we name him right now, and then people will start calling him. Oila singola se swafa la. Ole ave iai le swafa tautaiai. Tautaiai. Mangeho. Kamo tautai. Olo swafa makai, so we are happy and we are
honor to bestow you the title Tautai. Tautaiai. So the full, your full chief title name for our show, and to be called by any fans and supporters of our television or our TV famous program called Tautaiai. So we'll give you that privilege. So you will be called Tautaiai. So short and Tautai. Yeah. Maka ese ko kero palangi foi makamaka. O ke le loe fie palangi wa kero pe mara ka pokala mo pele ake fa ko ese kero palangi. Foi nge mako nge usila fo. Nge foi usila foi palangi. Pe fa umiro a fa umila ma fa malu kele. Or kama o tui Tautaiai. Tui Tautaiai. Nga iranga tui Tautaiai. Tui Tautaiai. Yo. Manuele a John wal ma usole no program o si ona tamale a si ona le ta umasi or kama ro ri ronga Stefa dal pala. Ja. Ja, len fa tai. Kwa sifio kuk. Ja, le na. Tui Tautaiai. Ja, a fa pu wa Tautaiai. Ele kauri ele kele foi o kamama como kinga makua makamaka mai ia se o anti foi mala ko vai ngai o Gold Coast ya anti paisi ia pa pe foi eu so ya tolori paunga pe vai ngo ngai poko ala ko ia fai la ko kipuki ma karongo ma kali mai ai le mana ia so o le uluai makai le wa fa e no io o fa e lo zua fa lo winga Manuele arrange mai le ka ko felo inga tanga kaunga kai ai. E ave ku so lewa declare ku runga i. He ka kauanga ka sa fa sanga ko i. Fa sanga ava ka paripu. Ka paripu. Io e ka paripu. Io e ko mai runga i. Mai runga i. Ka mo le fa ngoi runga i. E so fingalo tatulanga a grifa tasi or ka ko ainga le mai mo mai o la to fingalo. A to fingalo yai omi mai sa love ma ko fa ma fa mai love. Ole a mai lunga i tui Tautaiai. E mai lunga i ka pai langa ipu. A wo foi ki tele sport. Ai pai uro fa la inga le palmia. Ja, ai fai. Io, ai fai ka ko se impression i o le. Fa la inga l'action da. Ja, le wo si la fa kai ia ka ko wa fia. Io, tui Tautaiai. Ma vai la ka ko ia. After ya foa Ore aru foi la ka ko special invitation. Ale aru ka ko special invitation. E fa piko ala ore invitation nga. E kau ke e sa fai ru ka ko lau. Ma nga yo lau kele. Yeah. Ole a pesto wa nga officially. Yeah. Le swafa tui Tautaiai. Tui Tautaiai. Ia ma nga ya. Ya. Ore information. Ele ai ngi ka finga o ngoforea. Le ai e pulea asiata malei a taua le la por kalame. Ai se ioi. O ai le moli e sa ka. Ele o le fo wa ma fa sala lawina. O le fo ka fa sala lawinga. Mango sambo. Korus furuaso e ave fa sala lawinga ngofo. O ka uala. Ele ai nga ole nga nga yaso. Ngal failoa kuso lau failoa. Kuso ngal ka ua e. Kuso koe confirm man. E o mana i o ina. Ia o Tautaiai. Longa winga la Manuele a fa fonga mai. Ia arrange le aso e suma iai ia le fionga o kamari. Le fionga ia tui Tautaiai. Ia e a foi. E se eilanga makaparanga ipu. Ara ko ako for sa ngai runga i. Ioi. Kau vai ko ro fiki ngor ka kui. E lang mo. Da fo lang mo ko Tautaiai. E kwai. Ese ro ma ke kwa. Lang mo Tautaiai. Lang ole lang wa original kala. Ese da can't wait for this modeso. E ka e ka u fo fit fidinga. Po e foi fi au so fa pa yer ngofo. Ma gaia. Ta ku po e sa urunga. Ale ai. Ko ka fika we mo fial frenga. Ai fai ka olanga e me fai nga sa nga ka u e nga le ngofu. O le foi ka ke fusi u. Ka u foi la fai mera. E fai ka u lo ko. Fai ka u lo mera lia. Fa au e. Ne fa au ka ko puli. Ave fa lo ka ko puli.
Manga ya. Are o le so ina le la ka kala I la fadi o so. La ka pa me fadi o so. Nga manga ye ke. Longo winga e fa fa loku ia de ai ke kau ke e me de. Se kufa maros. Que kau. Okay kau ke e me de. La so fingalo. Invite sport kala. Na ngora so foi de kau invite umar ka ko fingalo invite sport kala me. Ya, fai manga ya. Sports star no Sports star no mai. Lango me o me faku fakas. Na. Le ka ko paruava ya handa ya le ka ko kuava la le ko fo. Le ai. E iro ka ko mo. Le la foi ya misa le fasa le foi. Sufingo. Sufingo, ya manga. La foi ya misa sufingo. Ai pa langi ko so o interpreter. Oi. Dai man ko foi o sao. O interpreter. O le sao. E que via interpreter, e que vi fala liu porque via. O que fala liu, vou que fala liu. Io. Se po fe. Fa kanga ngaro. Se po fe o que ngo foi o que sao. E larga carela, sa ulang kuska o fira sa ngonga. E de visi. Kui vasa. Ai, ye. Nang fo la fo nga ya ruka ulang ifam o yo de sa. Ye ese arme sa o nga ia. E sa o nga ye orang farkava. Voi, sorry, você furo é que ele fica. Voilà, voilà. E fai fer macho wa onga lupe foi vai se levia. E ata to ma vai. E ko e longo aku. Le aso e fai ai ka ko fa mo moina. Io. But thank you very much to Mr. Afionga. Na foi me foi honorable to me foi era como professor. Siaka. Honorable God. Ya, tato velo ila so tayao. Sia jamali atawa fa tofa fa soifoina. Maria de fiafi.